Illum programm ieħor Ġeopolitika, episodju numru 6, għandna magħna l-avukat Rodolfo Aragonesi. Tajjeb, is-suġġett ħajkun il-midja, ġurnaliżmu indipendenti jew arma ta' propaganda. U ħannaraw x'għandu l-estarina l-avukat illum għandna ħafna sources x'nurukom, palma qed ngħidilkom għandna 20 waħda. Jekk forsi nillestu daqsxejn qabel ħanitlu nagħmlu daqsxejn diskussjoni oħra forsi fuq imma jekk naraw jirnexxinniex. Imma intoqgħu hekk sal-aħħar u mbagħad fl-aħħar narġgħu naraw nirnexxinniex. Mela, nibdew. Mela, nibdew. Forsi nistgħu nibdew bħala introduzzjoni nagħmlu daqsxejn riklama l-episodji li għamilna diġà. Ekku. Għax ta' min ikun jaf illi qed nipprova nagħmel strutturazzjoni tal-programm tal-imod illi nibdew b'affarijiet ta' introduzzjoni fl-ewwel ftit fl-ewwel episodji. Allura għal min ikun interessat jidħol daqsxejn iktar fid-dettall fil-ġeopolitika kieku jiena nissuġġerixxi illi jipprova jżomm jew tipprova żomm man-numri. Tibda tara l-ewwel episodju ma tittini t-tielet għax mhux għax episodju wieħed jiddependi fuq ieħor, imma isegwu. Eżatt. Allura tkun tista' biex inti jkollok stampa iktar wiesa iktar ċara, iktar issegwi minn ħaġa l-oħra, anki forsi. Diġà ġbarnihom biex ikunu iktar faċli, qegħdin fuq PM News Malta tajt titlu u issibuhom qegħdin għalihom, miġburin għalihom fuq il-programm, fuq il-programmi, itlu hemmhekk waraw qegħdin miġburin biex ikunu iktar faċli ġas kemm titlu fil-page u tafsu wieħed wara xulxin. Eżatt. U xi kultant f'episodju ta' wara nirreferu għal xi ħaġa li nkunu għadna xi episodju preċedenti. Għaliex kollox huwa konness fil-ġeopolitika. Jiġifieri l-politika internazzjonali, kollox huwa konness biex inti kollok stampa iktar wiesa u ċara. Irid ikollok l-aspetti kollha biex ngħidu hekk. Allura ħafna drabi nirreferu għal xi affarijiet li jkunu diġà. Ġenna fatti dal-programm ħajkun għax naħseb xi affarijiet li ġa għedna. Fuq xi affarijiet, eżatt. Għax diġà tkellimna fuq affarijiet il-media by way of reference, ġifieri mhux ħafna dettalji. Toġob, ġifieri uraw ħafna nies ġifieri kien hemm ħafna kien xi kummenti wkoll ġifieri u ntlaqa sew. Aħjar, u iktar ma tixxerjaw aħjar, għax forsi l-bib tagħkom jkunu kif nafu aħna m'għandniex sponsors. Ekku, m'għandniex. U m'aħniex xi media outlet kbir rinomat, ġifieri bil-sharing u ġifieri s-saħħa tal-poplu stess. Naħdmu l-poplu irid jagħmel is-saħħa u qed nippruvaw nagħlmu kemm jista' jkun Ifhemni nagħlmu, nuru ċerti affarijiet illi forsi ċerti nies ma jkunux jew konxi tagħhom jew ma jkunux jafu ċerti sources. Iktar u iktar għax il-media stess, is-suġġett tal-lum, kif inserta. Il-media stess tinjora ħafna suġġetti li huma ta' importanza enormi. Allura. U hemm raġunijiet. U hemm raġunijiet appuntu, għax dejjem hemm l-agendas u allura dawn l-affarijiet irid ikollok alternate media bħal dana biex jitlu daqsxejn fid-dettall. Allura jekk iħalluk. Issa kemm ħalluk. Jiġifieri sharing huwa importanti għax dik hija s-saħħa tal-poplu u ngħidu xulxin aħna nippruvaw nagħtu informazzjoni lill-pubbliku u l-pubbliku jipprova jgħin fis-sens li jxerret il-kelma. Ta' min ngħidu li nagħmlu affarijiet ġodda biex anke nilqgħu fostna kun nistgħu xi ħadd ieħor nies, jiġifieri fejn nieħdu diversi opinjonijiet tagħhom, ikonna dak il-one-to-one talks jaf anke iktar, fejn ikonna mistednin u jkun nistgħu niddibattu b'mod iktar miftuħ u jkun hemm iktar libertà tal-espressjoni li sfortunatament rajna dal-aħħar sentejn li kienet medda totalment tajjeb u parti sostanzjali kemm fil-minoranza tal-poplu ma tħalliġ titkellem u semma leħena u issa qed naraw illi ħafna affarijiet minn dak li għedna ngħidu hekk f'xi għandna raġun tagħhom u qegħdin joħorġu aktar fil-beraħ
ċerti affarijiet. Ġifieri. U l-programm tal-lum fil-fatt ħanitlu iktar fid-dettall biex naraw il-background il-għala il-medja iżżomm ċerti informazzjoni jew tipprova tbella miżinformazzjoni ara kemm jibdew jitkellmu kontra l-miżinformazzjoni. Jekk huwa miżinformazzjoni għandhom raġun. Imma l-problema hi illi il-mainstream media jew il-social media l-kbira huma responsabbli huma nfushom għal miżinformazzjoni. Allura il-programm tal-lum ħannippruvaw nitlu fil-background biex naraw il-għala daw. Kienet interessanti. Għaliex hemm daqshekk ġlieda ta' informazzjoni. Għax jekk hija ġurnaliżmu indipendenti, mhux suppost ikollok dik il-problema, għalhekk il-mistoqsija fit-titlu jekk ix indipendenti jew hemm xi aġenda. Kienet interessanti, forsi nfakrek ftit. Dak li rajna ta' Bill Gates illi ta' 320 miljun ħanerġgħu nitlu fiha lill-medias, ġifieri kien iktar minn $300 miljun illi ta' lill-media. Ħadd ma jagħti xejn. Dina ma nafux aħna jekk hawn xi ħadd Malta wkoll xi media Malta min hija forsi ħadu xi ħaġa wkoll. Għandhom l-obbligu morali li jiddikjaraw is-sources tal-finanzi tagħhom. Ikunu nafu. Black and white ġifieri m'hemmx ħabi. Għax jekk il-Gates Foundation tat iktar minn $300 miljun lill-media u nafu mill-fom ta' Bill Gates stess illi il-vaċċini huma l-ikbar investiment kummerċjali li qatt tagħmel f'ħajtu, jiġifieri iktar minn Microsoft biex niftehmu, mela dan sar l-iktar persuna sinjura fid-dinja bis-saħħa tal-Microsoft. U xorta qed jgħid li l-investiment li jagħmel fil-vaċċini huwa iktar qed jirrendi iktar milli kien qed jirrendi u għadu jirrendi il-Microsoft. Jiġifieri hemm konflitt ta' interess, ma jistax ikollok inti interess f'industrija u mbagħad inti l-media tixtrija fra parentesi tixtrija billi tillobja magħha u titfala $300 miljun fl-industrija tagħha u xejn. Anyway, mela biex ta' l-kbar, ġifieri dan mhux ċja. Jafhem min għandu jagħti, ġifieri. Ovvjament dan min itik. Ħatoqgħod sebgħin kif għandek titkellem miegħu u toqgħod attent li ma tafslux ħafna kalli jitħanejdu hekk biex imbagħad ma jarġax itik. Ġifieri dan ħadd ma jtik xejn ta' xejn. Ħadd ma jtik xejn ta' xejn u jekk ħajtik darba inti ħadd tkun fiduċjuż li jerġa' jtik. Ekku. Mela, ġifieri naħseb ħadd ma twilet il-bieraħ. Irridu noqogħdu attenti biex ma nkunux fidili u xejn. Jekk tħallu xi kummenti tistgħu tħallu s-soltu. Mela aħna naqraw dak li intom tkunu qegħdin tgħidu ovvjament relatat ma' suġġett. Jekk tidu ċemplu nitfawkom anki il-mobile number, qiegħed u nkun nistgħu ndaħlukom ukoll waqt il-programm. Tajjeb, fidejkom. Dak huwa l-vantaġġ tal-live li n-nies jistgħu. Hemm vantaġġi u żvantaġġi. Żvantaġġ dak il-vantaġġ li jistgħu jipparteċipaw. Għax in-nies ma jkunux jafu, ġifieri x-xogħol li jkun hemm wara biex tagħmel live ta' dan it-tip. Tajjeb, da mhux badna mobile fajnehem. U qegħdin nitkellmu wara hawnhekk hawn sound għaddej tajjeb wireless għandna affarijiet qegħdin fuq il-kompjuter biex intallgħu ikunu diġà preparanihom qabel l-avukat ikun għamel riċerka tajjeb qabel ma ġiex hawnhekk jaqbad jgħidhom moħħu. Ġifieri mbagħad nintallgħuhom nidħlu fis-sistema u nkunu rridu nintallgħu. Programm fih xogħol biex prepara. Fih ix-xogħol, ġifieri mhux badna u qed nivvintaw minn moħħna. Mela, trid nibdew Mario l-ewwel waħda li tfajna fuq da Thomas Jefferson and the Free Press. Mela, Thomas Jefferson kien it-tieni President tal-Istati Uniti iktar minn 200 sen ilu. Da kien involut ukoll kien ipparteċipa fil-drafting tal-Kostituzzjoni Amerikana. U kien avukat pala background, ġifieri dan huwa rinumat ħafna pala persuna huwa wieħed minn dawk li jissejħu il-Founding Fathers tal-Istati Uniti. Mela hawnhekk ħanaraw x'qal iktar minn 200 sen ilu Thomas Jefferson. His faith in free press ġifieri,
Għana edin nużaw il-kelma media l-lum il-ġurnata. Dak iż-żmien l-istampa biss kien hemm mhux hekk, ġifieri safti ilu. Illum il-ġurnata television, radio, internet, ġifieri media, imma dak iż-żmien l-istampa. Mela, hawnhekk jekk tiqafhem, Thomas Jefferson had an ambivalent relationship with the press, ġifieri kienet jara t-tajjeb u l-ħażin. It expressed itself in an unflagging theoretical commitment to free press, with growing practical recognition as he advanced in years that free press seldom concerned themselves with the truth. Ġifieri, diġà din naraw 250 sen ilu, diġà kienet jara dil-problema. Il-ġurnaliżmu ma kienx awtomatikament mibni fuq il-verità, ħanajdu hekk. Mela, while he recognized that public papers, il-gazzetti, were often put to use for political posture, in spite of the structures of the First Amendment. First Amendment hija parti mill-Kostituzzjoni Amerikana li titkellem fuq freedom of expression. He also recognized that a Jeffersonian Republic, Repubblika Demokratika, aħna din nitkellmu, ġifieri it-twelid tad-demokrazija 250 sen ilu biex niftehmu, ġifieri ma kienx hemm demokraziji dak iż-żmien, ġifieri dak kienet qed tinbet ġewwa l-Istati Uniti. Republican government, mhux Republican ġifieri partit Repubblikana, gvern Republikan as opposed to bir-re biex niftehmu royalist government. Republican government was consistent with his philosophy. It needed free press. Without free press, there could not be an informed citizenry. And without informed citizenry, ċittadini kunu informati, the likelihood of abusive governors and corrupt government would decouple. So press in a Jefferson Republic had to be free. Umbat jekk inkomplu ninżlin, stati għafem, qed jgħidlek, however, he also came to recognize that the gazettes of nations, il-gazzetti, with a commitment to free press, were vehicles of inculpation, not only the politics sanctioned censors of government, also the politics sanctions sycophants of government. There is therefore an intimation, ġifieri beda jikkonkludi Thomas Jefferson, that potential for public good through dissemination of useful information. But it's often overlooked in the secondary literature, ġifieri dak li kien qal wara. So too is the tension between Jefferson's experience with press and his theoretical commitment to the indispensability of a Jeffersonian Republic. Ġifieri da qed jgħid, qed kien diġà ġara tajb u l-ħażin. Kien hemm lokal abbuż mill-press, imma xorta waħda il-press kienet importantissima għax inkella mingħajra demokrazija ma jkollokx. Għax inti demokrazija bbażata fuq id-deċiżjonijiet tan-nies. Jekk in-nies mhumiex informati, jew huma miżinformati, allura ma tistax tgħid illi hemm għażla minnaħa. Allura d-demokrazija ma taħdemx. Demokrazija taħdem għax interessanti, Iva. Interessanti illi iktar tard qal f'waħda mill-littri li kiteb hawnhekk jafhem, if a nation expects to be ignorant and free, demokratiku imma jibqa' ignorant il-poplu. In a state of civilization, it expects what never was and never will be. Ġifieri jekk m'intix informat, ma tistax tkun liberu. Dak qed jgħid. Dawn huma l-kliem. Tawetmu l-fundaturi ta' demokrazija fid-dinja 250 sen ilu. Ġifieri għalhekk minn hemm qegħdin nibdew. Iktar tard in a letter to President Washington, kien l-ewwel President tal-Istati Uniti, u mat wara Washington ġi Thomas Jefferson il-President. Jefferson says that the free presses are the vehicles of censors. Ġifieri, tista' tipprova tiċċensura l-informazzjoni tramite il-gazzetti. Ġifieri ara kemm kien jaf li dak iż-żmien diġà mhux hekk. Ma tiġi. Le, mhux hekk. Xi rocket science biex tindu. Ara kemm importanti di li qal.
li meta kiteb lill-President Washington. Xorta waħda qal, still, nature has given to man no other means of sifting out the truth, laqqas in religion, or in law, or in politics. Iġiet jgħid, illi l-medja biex inti kollok daqsxejn tasal għal-verità, kienet arma iktar b'saħħitha. In a letter to Lafayette, Lafayette kien nobli Franċiż illi kien involut l-iżvilupp demokratiku sija ġewwa l-Istati Uniti kif ukoll ġewwa Franza. Jefferson says, the only security of all is in a free press. It is necessary to keep the waters pure. As necessary in the political world as storms in the physical. Ġifieri qed jgħidlek, jekk m'għandekx il-free press, qed titlef xi ħaġa li hija assolutament neċessarja. X'imkien kienet jgħid nara nsibux il-quotation tiegħu għax dik interessanti ħafna jafhem ta' xejn. X'imkien qed jgħid illi kieku għandu jażel inżel ftit iktar. Sekku bil-mod. Ma nafx fej qiegħda hemm ħafna, ovvjament dan sa ntella bħala links ħalli n-nies jistgħu jaraw. Imma x'imkien hawnhekk kienet jgħid kieku kellu jażel bejn gvern, ġifieri ċiviltà bil-gvern mingħajr il-free press. Jew inkella free press mingħajr gvern. Jażel free press. Kien jażel free press mingħajr gvern. Ovvjament, jekk huwa Immaġina, mingħajr gvern, ġifieri l-anarkiċi, immaġina anarkiċi, jgħidu eżattament da jidna ngħidu illi l-gvern qed isir iktar problema inqas ma jkun hemm gvern aħjar. Thomas Jefferson fondatur tista' tgħid tad-demokrazija fid-dinja. Qed jgħidlek free press iktar importanti mill-gvern. Tal-anarkiċi hija diskussjoni importanti. Eżatt. Xi darba nagħmlu xi programm fuq. Irridu nitlu fuq dak għax nagħmlu xi programm. L-idea tan-nies li anarkiku huwa xi ħadd li jagħmel li jrid ikisser farra. Għax l-anarkija dik li magħhom. Ma jkunx hemm il-ħil min-naħa tal-gvern. Mbagħad tara minn hemm, mbagħad ovvjament. Dik darba nagħmlu fuq għax tkun interessantissima. Eżatt. Mela, jekk niġu għat-tieni suġġett, mela aħna bdejna bil-idealizmu u l-importanza tal-free press. Issa ħammorru għall-estrem ieħor. Il-propaganda, għax dik hija it-titlu tal-lum, issa jew free press hija indipendenti jew hija propaganda. Ħanaraw x'ġara fil-każ tal-gvern Ġermaniż Nazzista. Meta kien hemm arma ta' propaganda taħt Joseph Goebbels li kien il-Ministru ta' propaganda dak iż-żmien, Dr. Joseph Goebbels. Hawnhekk jekk inti tinżel għandek Hitler's Basic Principles għal dak illi tibbaża ruħha il-propaganda. Hawnhekk il-Basic Principles ta' totalitarjanizmu biex niftehmu ovvjament, qegħdin nitkellmu principles were avoid abstract ideas, appeal to the emotions. Li xi ħaġa anki llum narawha. Li ħanibdew naraw li dawn il-punti huma rilevanti għallum. Jibdew jappellaw l-emozzjonijiet. Għaliex? Iva, għaliex emozzjonijiet? Biex inti ma tużax moħħok, ma tużax ir-raġuni, inqas ma tirraġuna u iktar ma tuża l-emozzjonijiet, aħjar dik hija arma ta' propaganda. Pereżempju, tgħid isma' jekk ma tagħmilx hekk ħajmutu ħafna nies minħabba fik, pereżempju, ma nogħdux insemmu suġġett. Jew inkella xi ħaġa hekk. Għax inti egoist ħajbati xi ħadd ieħor. Jekk inti ma tilbis xi ħaġa ħaxxerret xi marda, ġifieri dawn huma żgur. It-tfal kienu jgħidulhom, jekk inti tavviċina in-nanniet ħadd ispiċċa toqtolhom. Dawn huma mhux raġunijiet.
jippruvaw jilabu fuq l-emozzjonijiet. U mbagħad skoprejna- Hitler stess Żgur. imduna U issa skoprejna kienet illi arma. kienet gidba għax anke qed jgħidu illi t-tixrid Iva. jexeret kulħadd. Iva, Imma iva. ġifieri biex Imma tara mhux kif is-suġġett taħdem. tal-lum Imma għax eżatt, inkella ma nispiċċaw. biex ma nisbijawx. Imma eżatt. Imma għalhekk hija importanti di. Avoid abstract ideas qal Hitler. Appeal to the emotions. It-tieni waħda. Constantly repeat just a few ideas. Use stereotyped phrases. Give only one side of the argument, intendi, ġib Check. tiftakar dak iż-żmien, Mario, Check. ta' ġurnaliżmu meta kienu jġibu żewġ naħat u mbagħad jagħmlu debate Eżatt, u spiċċat. jargumenta spiċċati. Spiċċat. Ara spiċċat. kemm hawn suġġetti, Spiċċat. pereżempju. Spiċċat. Fuq il-problema ta' paċi, naqas ta' paċi fl-Ewropa, ma nitlux fid-dettalji. Ekku. Qegħdin naraw two sides of the argument, Żgur li le. qegħdin jistiednu Żgur li żewġ le. persuni. Le. Żgur li. Ġifieri, Mhux- L-istess mhux- ħaġa mhux hekk fuq biss. vaċini, Mhux hekk l-istess biss. ħaġa fuq il-Covid. Mhux hekk biss li Ħafna ġara fuq affarijiet. il-Covid ġara għar. Għax fuq il-Covid kien hemm ċertu pereżempju tobba li Eżatt. ma rridux jistibnu ma oħrajn. U jekk dawn ikunu jafu li ħajmorru, l-oħrajn ma Eżatt. jmorrux. Ġifieri din ġrata u Malta. Eżatt, eżatt. Oħra, continuously criticize your opponents. L-istess ħaġa. Pick one special enemy for special vilification. Oħra di. So, Ma nodux insemmu ismijiet, Eżatt. imma din naħseb nafuha. Mela, jekk inti tinżel issa, Goebbels stess, il-Ministru tal-Propaganda tan-Nazisti, kellu l-prinċipji tiegħu tal-propaganda. Mela, l-ewwel ħaġa kien jgħid, il-propaganda must be planned and executed by only one authority. Għalhekk għax inti ma jkollokx dak il-pluralizmu, għandek il-kap at the top u jiddeċidi kollox jew għalhekk totalitarjanizmu. kollox fideh. Eżatt. It must issue all propaganda directives. Must be planned and executed. Issa tielet waħda. Propaganda consequences of an action must be considered in planning that action. Hekk inkomplu niżlin. 5. Di 6. To be perceived, jafem. To be perceived, propaganda must evoke the interest of an audience and must be transmitted through attention-getting medium. Again, biex joħodlok l-attention tiegħek kollu u jipprova iktar jkun jista' jirbek. Credibility alone must determine whether propaganda output should be true or false. Jiġifieri x'inhu jgħidaw? Per eżempju, ħansemmu biex ma nordx insemmu xi gazzetta u Malta. Nagħmlu mod li tgħid pereżempju fejn naf jien. Times of India, pereżempju. Ġewwa l-Indja. Jekk it-Times of India kollha reputazzjoni tajba, mela dik biżejjed. Eżatt. Dejjem biżejjed, m'hemmx għalfejn li mbagħad dik il-gazzetta jew xi channel tat-television jgħidlek ma inti qed tgħid il-verità, inti għamilt ir-riċerki, le għax inti qed tirkeb fuq l-isem li għandek u dak biżejjed għan-nies biex in-nies ma jgħodux jikkwestjonjaw għalhekk ġifieri Dr. Goebbels beda jgħid isma' di importanti għax jekk inti tibni l-kredibilità ta' dak il-news out dak biżejjed u mbagħad tista' xxerret li trid. Ifhimni m'hemmx għalfejn noqogħdu narawhom kollha. Propaganda must be carefully timed. Di oħra, jittajmjaw kollox, kollox ma kollox. Again, jew jkun hemm marda, issa hemm soluzzjoni, għalija kollox jittajmjat jiġi. Jiġi dawn hija parta mill-propaganda. Kollox bitzilla. Eżatt. Issa il-14 interessanti. Propaganda must label events and people with distinctive phrases or slogans. Distinctive phrases or slogans. Mela allura per eżempju min kien qed jaqbel mal-aġenda man-narrativa tal-gvern, eroj. Phrases and slogans. Min qed jikkwestjonja anti-vaxxer. Eżatt. COVID denier. Eżatt. Slogans. Jużaw l-slogans. Ħalli huma n-nies xin jisimgħu dawn l-affarijiet. Jippiġinħoljawk. Idaħluk ġo pigeonhole, ġo kaxxa. U jidilek u lent, fl-inqot nisma' x'għandek tajt, inti m'intix COVID denier per eżempju,
jew inti hekk, jew dak id-denier, jew anti hekk, jew anti hekk, slogans. Obbad il-problema li jitfawlek jiġu iktar nies miegħek tipo bidijat estremi u jispiċċaw anke jittimrawk li inti wieħed minn dawk. Dik hija. Eżatt. Anyway, mela nistgħu issa nibdew għax inkella il-ħin itir. Għat-tielet waħda. Di interessanti issa, mela rajna t-tajjeb, rajna l-ħażin taħt in-Nazisti. Issa naraw x'beda jsir wara it-tieni gwerra dinjija meta suppost elbu il-Naziżmu u bdejna suppost dinja aktar demokratika. Mela, di interessanti għaliex hemm proġett operation tas-CIA li jismu Operation Mockingbird. Dill-Operation Mockingbird x'kienet? Hawnhekk qed jgħidlek an alleged xejja s'issa naraw x'in nitru iktar fid-dettal. Alleged CIA project that recruited journalists to write fake stories promoting government ideas while dispelling dan il-każ communist ones. Ġifieri, dal-kwistjoni ta' fake news ilha ġejja minn-1950s. Jew iktar minn 1940s. Il-fake news, il-fake news kien fabbrikata ġiet bl-inizjattiva ta' CIA li bdiet tirrikrutja in-nies fil-medja biex huma jaħdmu magħhom biex jibdew jivvintaw dawn l-artikli u jagħmlu xeba propaganda. Naturalment, imbagħad inti tibda temmen dawk l-istejjer. Iktar u iktar jkunu minn xi outlet rinomata, għax kif rajna il-Goebbels qal jekk hija rinomata aħjar tant l-aħjar. Tibda żomma dik l-informazzjoni. Mela jekk inti tinżel. Għax hawn għandna ħafna informazzjoni fuqha bil-mod. Mela, inżel ftit iktar. Inżel. Awek, mela, issa, it expanded later on in order to influence foreign media as well. Mela, bdiet ġewwa l-Istati Uniti u mbagħad baqgħet tispredja il-barra. Frank Wisner kien il-director of the Espionage and Counterintelligence branch ta' CIA. Ġifieri dan il-branch kien propju inkarigat illi jagħmel dal-propaganda bis-saħħa tal-medja. To organize and concentrate on propaganda, economic warfare, preventive direct action, including sabotage, demolition, evacuation measures, subversion against hostile states, assistance to underground resistance groups. Ġifieri dawn l-affarijiet kollha kienet jipprova juża il-medja biex jippuxjaw dil-aġenda. Mela, hawnhekk interessanti, journalists were reportedly blackmailed and threatened into the network. Ġifieri jekk javviċinawk, bdew jedduk jekk inti tgħid le jiena ġurnalist indipendenti jew jiena il-loyalty lejn il-media company tiegħi. Le, jibdew jiġu jedduk. Iktar l-isfel. Inżel daqsxejn, hawnhekk. Hawnhekk din interessanti. U mbagħad fil-1977 f'artiklu li der fil-Rolling Stone, Rolling Magazine huwa rispettabbli ħafna u jkollhom ħafna researched articles, written by Carl Bernstein, was entitled The CIA and the Media. Bernstein said in the article that the CIA, quote, has secretly bankrolled numerous foreign press services, periodicals and newspapers, both English and foreign language, which provided excellent cover for CIA operatives. Jekk tkompli nieżel. Di interessanti hawnhekk. The reports led, għalhekk mhijiex alleged di, għax the reports led to a series of congressional investigations. Jiġifieri il-Kungress beda jagħmel investigazzjoni tas-CIA fin-1970s. Under a committee that was set up by US Senate and named the Church Committee. Church, għax il-senatur jew il-congressman kien kull jum kien church. The Church Committee investigations looked into government operations and potential abuse
by the CIA, NSA, National Security Agency, FBI, and the IRS, ġifieri tat-taxxi, Inland Revenue. Jekk inti tibqa' nieżel, Mario, hawnhekk interessanti. Tibqa' nieżel. Hawnhekk qed jgħidlek le stella ftit. Hawnhekk qallek ara, though declassified documents show that this type of operation occurred, it's never been officially confirmed as the title Operation Mockingbird. However, it's also never been officially discontinued. Issa, jekk tidħol fl-artiklu li jmiss biex iktar nidħlu fid-dettall ta' dal-famuż Operation Mockingbird, jgħidlek hawnhekk CIA runs our media Operation Mockingbird. Dana huwa investigative journalist, endangered species, naħseb investigative journalist. Hawnhekk qed jgħidlek Reuters and BBC were caught taking money for propaganda campaign. Ġifieri dawna news outlets kbar. Jekk inti tkompli tinżel hawnhekk, sorry at a glance. Dissa niġu għalli għadi wkoll ara, infiltration and manipulation of the media has been a routine since 1915, when JP Morgan, ġifieri a banking house enormi ġewwa l-Istati Uniti, including the steel and shipbuilding industries, purchased editorial control of 25 of the most influential newspapers. Issa niġu għalli dik. Jekk inti tibqa' tinżel ftit. Hawnhekk. The CIA reportedly spent $1 billion a year, about a third of its entire budget. Ġifieri mill-budget kollha tagħha, terz tal-budget kienet imur biex jixtri l-media u juża l-media. Is-CIA. Terz tal-budget tagħha. Ġifieri mhux kwestjoni illi daw jitkellmu ma' erba' min-nies biex jippruvaw jiktubu xi artikli l-ewwel hemm. Aħna għandin nitkellmu dan Operation Mockingbird kien enormi. Biex inti tara t-titlu tagħna Ġurnaliżmu indipendenti. Jew arma ta' propaganda. X'ħin issir taf? Dana u dana sar kien ġie żvelat minħabba l-investigation li għamel il-Kungress Amerikan biex niftehmu, iċ-Church Committee. Mhux xi ħadd investigative journalist, dan il-Kungress stess kien għamel il-ġismu. $1 billion a year on under-the-table bribes to hundreds of American journalists who in return published fake stories at the CIA's request. Biex tara kemm kienet enormi. Mela, naqbdu fuq il-ħames waħda biex nippruvaw nikkonkludu daqsxejn fuq il-Operation Mockingbird, assassination of JFK, John Fitzgerald Kennedy. Jekk inti tinżel hawnhekk daqsxejn, hawnhekk qed jgħidlek how democracy was manipulated through the mainstream media. Mela, ibqa' nieżel. Hawnhekk qed jgħidlek ara, the mainstream media never reports the true facts behind the murder of John F. Kennedy. Over the years, they have frequently and wrongfully made it seem as if they had. But many journalists have no perception of the true facts. If they did, they would quickly encounter some problems. Għaliex qed insemmu għadi? Għaliex issa ħannaraw x'inhi jasal Novembru, l-aħħar ta' Novembru, l-eluq il-qtil ta' Kennedy, l-istess kantalina ħatara mill-medja Amerikana. U sfortunatament il-medja tad-dinja kollha. Tad-dinja kollha, eżatt. Għax jieħdu xi clips minn Reuters, jieħdu xi clips Associated Press, ma jagħmlu xejn, u l-istess ħaġa dejjem jikkwutaw il-famuż Warren Report
Issa il-Warren Report li kien suppost iddeċida li Harvey Oswald kien qatel il-Kennedy ma nifux ħafna tal-għax mbagħad nagħmlu episodju propju fuq dan. Fuq Kennedy, eżatt. Imma dan il-Warren Report għal iva dik il-persuna biss li Harvey Oswald kien responsabbli u biss. U għadhom ixerdu l-istess miżinformazzjoni li qed toħroġ mill-Warren Report. Għaliex miżinformazzjoni? Għaliex l-istess kongress li jagħmel investigazzjoni dak il-Chairs Committee biex jinvestiga CIA għamel investigazzjoni fuq l-assassinations li xaru ġewwa l-Istati Uniti. Għandhom fil-fatt an Assassinations Committee. U dan l-Assassinations Committee daħal f'ħafna dettall biex jistudja il-każ tal-qtil ta' JFK. U l-konklużjoni tal-Congressional Committee kien speċifikament illi x'aktarx kien hemm komplott biex joqtol il-Kennedy. Jiġifieri kien qed jgħid l-oppost li kien qed jgħid il-Warren Report. Imma l-medja indipendenti jew arma propagandistika dejjem għada tirreferi tikkwota il-Warren Report. Qatt ma tikkwota għalhekk il-rapport tal-Kongress stess dan li ħareġ fin-1979. Li kien jista' jkun komplott. Imma kien li kien xaktarx li kien wis probabbli. Ma forsi dik il-problema x'kien xaktar, niżaw il-kelma xaktarx wis probabbli. Il-puntu illi dak ir-rapport. Forsi iktar li Warren report u iktar Mario. B'saħħtu? Le, m'għandux ikun iktar b'saħħtu. Għaliex il-rapport tal-Kungress sar 15-il sena wara u daħal f'ħafna dettall. Ta' isek għandek l-ewwel qorti tiddeċidi u għandek appell biex iddik xejn idea li mhumiex affarijiet ta' ġudikatura biex nifthem. Għax il-Warren Commission ma kienx kellu r-rwol ġuridiku imma ma kienx qorti. U l-istess Congressional isek għandek qorti tal-Kongress. Iġifieri, il-puntu, il-medja, għaliex qatt ma jikkwitaw il-findings u l-konklużjonijiet tal-Assassinations Committee tal-Kongress. Għaliex għadhom jirreferu isek inti rbaħ xi appell u xaħat jiġi dejjem jipprova jikkwota għalek l-ewwel sentenza. Rajlek l-ewwel sentenza x'għandha x'taqsam. Għax ma jikkwotawhom xi tnejn għalmenu dejtin. U laqqas it-tnejn. Ġifieri għax it-tieni waħda hija superjuri għall-ewwel waħda għax daħlet ħafna dettall u sabet ħafna problemi u nuqqasijiet fil-Warren Report. Jiġifieri is-suġġett tal-lum mhux tal-tita Kennedy, imma biex nuru jekk terġa' tmur għal dak l-artiklu. Il-medja li hija fis-sodda ma' ċerti aġenziji bħal CIA laqqas qegħdin jiżvelaw l-informazzjoni illi ħarġet fuq il-qtil tal-President Kennedy. Dik hija ġifieri. Għadek illi għandek il-invigore l-Operazjoni Mockingbird għadu invigore. Sallum il-ġurnata jekk inti għadek ma trix tiżvela id-dettalji fuq il-qtil ta' Kennedy. Jekk tinżel hawnhekk hemmhekk. Mela, a factor that has made this reality possible is that the mainstream media has been in bed with the Central Intelligence Agency, since the early 1950s. But without the work of Senator Frank Church and his Church Committee findings about the CIA media program, the research community wouldn't be sure of how and why the Warren Report could withstand such criticism. Ġiri l-lum il-ġurnata, in-nies kieku jgħidu imma il-medja li għadha tikkwota il-Warren Report. Issa nafu il-għala, għax jekk ilhom fis-sodda ma dawn l-aġenziji, issa nafu il-għala. U il-ħelwa hi illi kieku qatt ma konna insiru nafu illi daw kienu fis-sodda ma dawn l-aġenziji. Biex inti tkun taf, kif ħadd tkun taf mhux mill-medja stess, ta' jsekket għandek għall-argument. Ħalli li ħajġi jgħidlek iva jisraq, mhux ħaj jikxef lilu nnifsu u xek. Iġifieri,
il-medja tad-dinja ma rridx tinkixef. Allora ma kienx ħadd tikxef lilha infusa. U inkixfet il-medja il-għala minħabba dak l-investigation tal-Church Commission, tal-Kongress. Jiġifieri min jiġi jgħid li daw conspiracy theories huma conspiracy theories xejn. Għax l-investigazzjoni konklużjonijiet tal-Parlament Amerikan wasal għal dawn il-konklużjonijiet. Jiġifieri primary source iktar minn hekk mill-investigazzjoni tal-Kongress. X'trid iktar minn hekk bħala primary source? Mhux hekk. Mela. Bla dubju naħseb. Issa. Mela dak l-ewwel kapitlu, ġifieri dak huwa il-background ta' fejn ġejna. L-ewwel bdejna l-idealiżmu u mbagħad rajna the dark side of media taħt in-Naziżmu, issa din naraw kif inxtrat bdiet tiġi kontrollata dawn is-snin kollha. Isa beqet dik ħanejdu hekk ma nafx bad tissejħla ma isa dik li beda n-Naziżmu baqgħet isa għaddejja anke fis-snin ta' wara. U aħna nafu li kien hemm forsi jien qed nimmaġini issa bess li smajt l-episodju ta' qabel. Tajjeb illi għandna. Għalhekk iridu mmorru għall-episodju ta' qabel għax wieħed jibni fuq ieħor. Hemm dawn in-Nazisti li ħaduhom l-Amerikani u bl-ideoloġija tagħhom u isa baqgħet għaddejja anki fiħdan mbagħad is-CIA u x'nafien, ġifieri. Forse t-spekola. Ekku, ekku. Ma jiddaw jitraw li dan l-idea. You put two and two together, Mario. Ġifiri, kien hemm nies li kellhom simpatija man-Naziżmu ġewwa l-Istati Uniti li kellhom ħafna poter. Li kellhom ħafna poter. Inkluż wieħed minnhom li kien direttur ta' CIA. Li semmejna l-aħħar darba, ġifiri. Ġifiri, l-Nazija ma mietx. Il-Naziżmu ma mietx. Put two and two together, ġifiri jekk inti għandek simpatija ma l-ideoloġija nazista b'qed hemm. U inti rajt il-propaganda kif kienet qed titfassal ġewwa l-Ġermanja Nazista. Ma tajt interessanti di arma ta' propaganda utli. U tibda tuża għalik innifsek u xejn. Mela, issa ħanaqbdu it-tieni kapitlu tal-lum. Għaliex tul dawn is-snin il-medja rnexxiela toħroġ b'xi erba' scoops, kif ngħidu bl-Ingliż, li kienu importanti ħafna. Fost l-ikbar scoops li kien hemm fis-sebgħinijiet minn għalih 1971 iva, March 71, kien dak li jissejjaħ il-Pentagon Papers. Issa daw x'kienu il-Pentagon Papers? Interessanti, Di interessanti, ħafna dan huwa iċ-ċentru tal-programm tal-lum, Mario. Interessanti, Iva, għaliex il-Pentagon Papers da kien top secret study mid-Dipartiment tad-Difiża tal-Istati Uniti regarding the political and military involvement in Vietnam mill-gwerra minn 1945 sa 1967. As the Vietnam War dragged on, with more than 500,000 US troops in Vietnam by 1968. Military analyst Daniel Ellsberg, ġifieri kienet jaħdem bħala military analyst who had worked on the study, came to oppose the war and decided the information contained in the Pentagon Papers, li kienu segreti, kienu top secret dak iż-żmien, he decided they should be available to the American public. Għax isma, veru li huma top secret, imma tant huma ta' importanza għall-Amerikani nerġgħu immorru lura l Thomas Jefferson. In-nies iridu jkunu informati ara kemm kien hemm protesti kontra l-gwerra fil-Vietnam, per eżempju. In-nies kellhom kull dritt li jkunu informati dak li kien għaddej ġewwa il-Vietnam, mhux inti iżżomm il-poplu tiegħek in the dark u xek. Allora li kien whistleblower Daniel Ellsberg isma hija importanti il-nies ikunu jafdu l-affarijiet. X'għamel? Għamel xeba photocopies, he photocopied the report, parti minna, and in March 1971 he gave the copy to the New York Times, which then published a series of scathing articles, critical articles, on the front page ukoll. Issa, jekk tieqaf hemm, in preparing the study
which was labeled top secret. The analysts drew on classified material from the archives of the Department of Defense and the archives from the State Department and the Central Intelligence Agency. Completed in 1969 and bound into 47 volumes. It contains 3,000 pages of narrative along with 4,000 pages of supporting documents. Ġifieri da kien qed jiġi żvelat u kien qed jiġi ippubblikat minn New York Times. Ġifieri New York Times għamlet xi ħaġa tajba immens fil-1971 għax meta da ħareġ bir-rapport Ellsberg ma qalux isma' le maħniex ħan ippubblikaw. Ippubblikaw dawn li kienu top secret. Mela, biex ġara jekk immorru għal klip li jmiss. Ġifieri mhux dejjem baqgħu lura. Mhux li hekk iżmi iva, jiena naħseb qed nissuspetta illi aħna minflok imxejna l qudiem dejna nimxu lura. Għax xejn naraw ċerti affarijiet li saru ftit snin ilu kienu għadhom tajbin u llum il-ġurnata ma tantx tarhom. Di għalhekk hija importanti, il-każ tal-Pentagon Papers hija kruċjali għall-argument. Għaliex fil-każ tal-Pentagon Papers jekk inti tmur għan-numru 7, il-Pentagon Papers dan hawnhekk in-National Archives mela aħna hawnhekk ħanamlu link ma dak li jissejjaħ a primary source. Ġifieri dawn in-National Archives tal-Gvern stess għal min irid ikun jaf id-dettalji tal-Pentagon Papers. X'in jidħol f'dan il-link ħajara id-dettalji kollha ħafna iktar milli dawk li ġew pubblikati fin-New York Times, għax ovvjament New York Times mhux ħadd tippubblika. Imma min ippubblikhom l-ewwel huma in-New York Times fin-1971. U dawn ippubblikhom warajhom. 40 sena wara, jiġifieri fit-2011 taħt il-President Obama iddeċidew illi fl-aħħar jippubblikawhom kollha fl-aħħar 40 sena wara l-gwerra. Ġifieri hemmhekk kien diġà qiegħed jaħbi baqa' moħbija 40 sena. U għalfejn kienu moħbija biex in-nies ma jkunux jafu d-dettalji tal-Vjetnam għax hemm ħafna stejjer meta f'kull gwerra dejjem hemm ħafna stejjer. Pereżempju ħaġa li kienu ma jafux in-nies illi il-pajjiż tagħhom l-Istati Uniti kienet qed tagħmel gwerra ġewwa Kambodja u ġewwa Laos, mhux ġewwa l-Vjetnam biss. U l-gvern kienet jiċħaq. Kienet jgħid le maħniex qegħdin nagħmlu xi intervent militari ġewwa l-pajjiż tal-Kambodja jew ġewwa il-pajjiż tal-Laos. U żgur li kien hemm, u mbagħad ħarġet. Ħarġet il-Pentagon Papers di qed ngħidu. Ma nafx ħarġet jiena naħseb diġà kienet ħarġet qabel għax diġà kienu jafu illi kienu qegħdin jimbombardjaw ġewwa il-Laos u l-Kambodja sa minn għalija diġà kienu jafu. Imma ovvjament kemm tista' tasal taħbi gwerra qed ngħidu mhux ċajta, qed ngħidu taħbi gwerra. Laqas kienu jafu li kien hemm gwerra tal-pajjiż tagħhom ġewwa l-Kambodja u ġewwa il-Laos. Għax ħasbu li kienet biss ġewwa l-Vjetnam. Mela, jekk ninżlu hawnhekk jiġifieri ippubblikaw kollox 7,000 declassified pages. Approximately 34% of the report is available for the first time. Jiġifieri dana issa il-link għal min irid jarahom jista' jidħol fih. Mela, jekk inti taqbes għal feature li jmiss li huwa lejt il-famuż ħabib tagħna Daniel Ellsberg, jiġifieri dan li kien qed jaħdem ġewwa l-aġenziji u kien il-whistleblower li mar jagħti dan ir-rapport lin-New York Times. Mela, x'għamlulu da? Daniel Ellsberg tellaw il-qorti. Għaliex, hawnhekk qed jgħidlek ara. He precipitated national political controversy when he released the Pentagon Papers. Mela. January 73, Ellsberg was charged under the Espionage Act, along with other charges of theft and conspiracy, carrying a total maximum sentence of 115 years. Seta weħel, iktar minn 100 sena ħabs. Doppju da ħajtu. L-Stati Uniti għandhom ħadi tal-ħabs
jagħmlu additions, jiġifieri jekk inti għandek ħafna akkużi jodduhom, għandek pereżempju 20 sena minħabba di. 10 snin minħabba di ma tjodduhom jgħidlek għandek 120 sena ħabs. Ovvjament m'intix ħatgħix 120 sena. Imma ta' is-sistema tagħhom dik. ħallu għadam. U le, jekk inti teħel 150 m'intix ħatoħroġ. Għax anki jekk inaqsulek għal good behavior, naqsulek sa 80 sena pereżempju. Mela, jekk inti le tinżilx. Għax dikon Nizillu waħda bas. Eżatt, hemmhekk jafhem. Mela, hawnhekk u ġi charged under the Espionage Act. However, fin-1973 din nitkellmu, because of government misconduct and illegal evidence gathering and the defense by his lawyers, including Harvard Law School professor, the judge dismissed all the charges against Ellsberg in 1973. Jiġifieri ħareġ Liberat għal kollox. Tantu hekk mhux tal-li ħareġ Liberat, tal-li hawnhekk qed jgħidlek Ellsberg was awarded the 2018 Olaf Palme Prize for his profound humanism and exceptional moral courage. Mhux tal-li kien ħabs tal-li ġie premjat. Eżatt. Imma issa ħanaraw il-kontrast bejn dak li sar fil-1973. Il-Pentagon Papers illi ġew rilaxxati minn New York Times. Dan ġi spiċċa Liberat, mhux tal-li spiċċa Liberat għax il-mallef qal Liberat 100% il-gvern għamel ħażin u inti Liberat sew għamilt prosit, ħaqqek prosit u spiċċa bil-Olaf Palme Prize. Mela, issa, nagħmlu daqsxejn fast forward. Il-każ tal-ħabib tagħna Edward Snowden. Edward Snowden fid-disa, hawnhekk. Għal min forsi ma jafx jew forsi ma jiftakarx. Dana kien fl-aġenzija tas-CIA jew NSA jafhem. Bħalma kien Ellsberg li kien f'waħda mill-aġenziji. U dana ra illi kien hemm problemi kbar. Għax induna illi kien hemm national spying on a national scale tal-poplu kollu, taċ-ċittadini kollha. U qal isma' din hija kontra id-drittijiet tagħhom, kontra l-Kostituzzjoni, u jiena inħossni obbligat illi nisvela din l-informazzjoni. Allura mar il-Guardian u ġew pubblikati ċerti affarijiet illi żvela Edward Snowden u ġew pubblikati mill-Guardian kif ukoll mill-Washington Post. Hawnhekk jgħidlek fil-fatt he was a former intelligence contractor for the US National Security Agency. He revealed the existence of previously highly classified intelligence gathering surveillance programs run by the NSA and the UK's equivalent, ukoll. While working at the NSA, Snowden began accumulating information on the surveillance programs and activities while contracted there from 2009 to 2013. Issa, x'ġara, hawnhekk qed jgħidlek. He approached the Guardian, who conducted interviews of Snowden and his discoveries, with the Guardian and Washington Post publishing reports on NSA surveillance and data collecting activities. Snowden revealed his identity shortly thereafter. However, arax differenza bejn il-Pentagon Papers u dak li żvela Snowden. In June 2013, the US government charged Snowden with espionage under the Espionage Act and attempted to extradite him. However, with the Hong Kong government not taking any action with regard to his extradition, he fled to Russia, where he has since remained. Ġifieri dan ma reġax. Ġifieri dan qiegħed ir-Russja. Iva. Ġifieri l-ironija illi dan he went to seek sanctuary ġewwa Russja biex ma jinqabadx u jispiċċa jieħel ħabs għaliex ma ħass ruħu konvint
illi sistema ġudizzjarja li kienet dak iż-żmien ta' Ellsberg illi meta ġi liberat Ellsberg illi kienet ħadd tiffavorixxi l-Snowden fl-istess mod. Suppost kellu għax il-qorti kellha toqgħod fuq l-istess dak li nsejħu għandna ratio deċidendi, ir-raġunijiet tad-deċiżjoni li ħadet il-qorti fil-każ ta' Ellsberg. Imma Snowden ma ħass illi kien ħajkollu ċans daqshekk tajjeb. Allura baqa' ma marx l-Istati Uniti. Għalfejn il-biċċa da għalfejn tmur ir-Russja. Jien ma nafx il għala għażel ir-Russja, imma naf li kien hemm ħafna pajjiżi illi ma rridux jaċċettawh. U ċettatu r-Russja. Għax beżgħu. Ġifieri mhux għax rid imur hemm għax kien xi spjun għall-Russja. Imma ħafna pajjiżi ma rridx kieku seta' jażel xi pajjiż ieħor. Kien imur pajjiż ieħor, imma ma rridux jaċċettaw. Għax kulħadd jibża. Naħseb jiena jaf x'kellu x'ma kellu xi jgħid mhux hekk. Ekku. Mela, jekk inti tmur għall-10 ethics Ethics Unwrapped. Għawek qed isaqsi fit-titlu. Ma tantx ħadara hekk. Edward Snowden, traitor or hero? Mela, rajna illi Ellsberg spiċċa hero. U da tisaqsi l-istess ħaġa għal Snowden traitor jew hero bħal Ellsberg tal-Pentagon Papers. In-nies ma kellhomx dritt ikunu jafu illi l-gvern qed juża il-media companies biex jagħmel spying fuq iċ-ċittadini kollha jkun hemm dak is-surveillance kollha. M'għandekx dritt illi inti qed tivvota għal xi gvern u l-gvern qed jagħmel da surveillance fuqek u ma tkunx taf. Għax il-gvern qiegħed hemm biex jirrappreżenta lilek. Ġifieri dan jisu meqjus mill-Amerikani li hu traditur. In a way, għalkemm ma għatlux xi kawża. Mhux mill-Amerikani, mill-gvern. Mill-gvern. Mill-gvern Amerikani. Mill-gvern Amerikanu. Eżatt, eżatt. Le, ma hemm differenza. Jiena għandi kull rispett għal kull poplu tad-dinja biex nifhem in-nies huma nies, iċ-ċittadini, popli. Jiġifieri gvernijiet li huma ħafna drabi ikunu taħt ħafna pressure. Both sides fid-Demokrats u r-Repubblikani, ġifieri x'inhi din biċċa. M'hemmx differenza. Ma tantx hemm differenza. Għax fil-episodji preċedenti semmejna l-korporatizmu. Il-gvernijiet huma ikkontrollati mill-poteri tal-korporazzjonijiet. Dik hija l-problema. Allura ġifieri tkunx bandiera waħda jew bandiera oħra. Onestament, jiena nitfixkel jekk din qatt nistgħu ħanejdu hekk b'xi mod nirbħula din ħaġa. Ġifieri l-iktar li nistgħu nagħmlu huwa ngħidu l-affarijiet kif huma. Ġifieri x'tista' tagħmel? Kif qal Thomas Jefferson trid tkompli tambar ħalli il-verità u l-informazzjoni toħroġ biex iċ-ċittadini jkunu jafu x'qed jiġi. U għalhekk qegħdin nagħmlu dawn l-episodji. U għalhekk jekk għażilna it-titlu tal-lum tal-medja għax jekk il-medja tonqos u mhix qed tagħmel issegwi l-irwol li għandha tagħmel. Irridu nagħmlu aħna għax aħna parti mill-medja, parti mis-social media, aħna żgħar, aħna maħniex New York Times. Imma qed nagħmlu programm għal Malti, għal min irid isegwi. Plas li hemm il-gazzetta ġifieri. Ħalli min jibda jifhem kif qed issir titfassal il-politika internazzjonali. Ikun qed jifhem l-aġendi. U jibda jiftaħ moħħ il-poplu. Mhux jemmen dak li din ngħidu aħna, imma jiftaħ moħħu biex jara il-miżinformazzjoni minn fejn jara jagħmlu riċerka huma n-istess daw kollha qed nippubblikaw, għandna kollha qed nitfgħuhom kollha mal-videos taħt ġifieri u tqarawhom intom stess u araw dak li qed nikbu li qed ngħidu huwa miktub. U kwestjonjaw da Snowden illi kien fin-news ftit snin ilu. Għaliex il-medja
ma semmi xejn. Isu Assange dan, people, eċek jisu. Fazgur. Ma wieħed nasab għandu ħafna aktar il-limelight fuqu. It-nejn nesowhom. It-nejn nesowhom. Ma forsi Assange għandu erba'. Dawn huma l-eroj, kif semma dak l-artiklu, ekkux eroj jew traditur. Jina fl-opinjoni tiegħi huwa eroj, għax dawn huma il-whistleblower. Mingħajr whistleblower. Ma tagħmel xejn. Ma tagħmel xejn. Il-medja ma tagħmel xejn. Jekk il-medja m'għandix whistleblowers, il-medja x'ħad tagħmel? Jekk ikollok dawn id-dokumenti illi inti biex ikollok aċċess għalihom irid ikollok whistleblower. X'ħad tagħmel bħala medja? Rajna Malta. Imma laqqa street illi mbagħad javviċinak whistleblower mbagħad ma tagħmel xejn. Issa mħallek magħlu tajlu murħabba bipieħor u xek. U dik il-problema, ġifieri għaliex il-medja mhumiex qed nisemmu Snowden. U l-istess issa Julian Assange. Jekk inti tmur għal feature li jmiss fuq il-ħabib tagħna Julian Assange. Julian Assange li dan huwa il-fondatur tal-Wikileaks. Issa tista' taqbel jew ma taqbilx mal-filosofija ta' Wikileaks, imma l-puntu illi Wikileaks tajjeb u ħażin spiċċat il-medja indipendenti. Il-medja li m'għadix indipendenti u rajna il-għala l-background u nista' niġu iktar nidħlu fid-dettall. Il-għala ma baqax indipendenti. Il-Wikileaks hija ħafna iktar indipendenti. Again, il-medja għaliex mhumiex qed isemmu la l-Wikileaks u laqas il-Julian Assange. Mela, għal ma jafx Julian Assange spiċċa tipo ħabs ġewwa l-ambaxxata Londra tal-Urugwaj għal 8 snin. 8 snin ta'. Jiġifieri da kienet jgħix ġo kamra b'żewġ tik magħmar. U ma ħareġ darba. Għax jarrestaw. Ma ħareġ darba f'8 snin. Dak mhux priġunier kien. U żgur li priġunier. Priġunier l-Uganda ma priġunier. U għaliex kien ġo l-ambaxxata? Għax kien hemm il-Pulizija Ingliża lesta biex tarrestaħ għaliex. Għax l-Iżvezja qalu li kellhom xi charges kontra tiegħu li mbagħad spiċċaw kienu bogus. Ma kienu xejn, kienu fażuli dawn il-charges, waqgħu il-charges. Jiġifieri bl-iskuża ta' dawn il-charges. U għadna hemm. Laqas biss kien iċ-charge ta' dan kien għadu fl-istadju preliminari tal-Iżvezja illi kienu jagħmlu investigation u rridu jikkwestjonjawh. U għaliva, jiena disponibbli ejjew Londra ikkwestjonjaw kemm tridu. Mhux hekk l-mistoqsijiet mhux arrestawni, mistoqsijiet. U ma rridu li bil-fors imur l-Iżvezja għal-questioning. Jekk jiena noħroġ mill-ambaxxata, ħajja arrestawni u ma nkunx nista' niġi. Ekku. Għax ħarrestawh imbagħad. Le, għax hu beża. Illi apparti li kien hemm dan il-questioning għall-Iżvezja. U kif ma arrestawx? U beża illi l-Amerikani kienu jaqbdu miegħu biex jitolbu extradition biex imur l-Stati Uniti. Allora ma rniex immur l-Iżvezja għax hemm ċans li nispiċċa ħabs l-Istati Uniti. Ejjew int komandi u nista' U kif ma daħlux l-Lukanda x'kienet il-biċċa? Lukanda. Dik kienet l-ambaxxata. Ġa l-ambaxxata, u baqa ġa l-ambaxxata. 8 snin. U kif ma l-ambaxxata qed l-Lukanda. Kif ma daħlux għalih? Għax ma tistax għax inti l-ambaxxata tiegħek ta' pajjiż ma tistax taqbad u tidħol għax dak hija art ta' dak il-pajjiż. Dik titqies il-ġurisdizzjoni ta' dak il-pajjiż. Allora inti ma tistax. Dak il-pajjiż qed joħroġ mandat ta' arrest kontri biex jarrestahom mbagħad. Iva, il-pajjiż tal-ambaxxata. Il-pajjiż tal-ambaxxata kienet jagħtih sanctuary. Eżatt. Asylum. Eżatt. Kienet jagħtih asylum. Jiġifieri, il-Pulizija Ingliża ma setax tidħol u tarrestaħ għax kienu qed jagħtuh asylum. Fuq art. Kienu jagħtuh asylum. Mela, wara dik naħseb forsi
Zom fuq ta' Julian Assange, jekk joġbu. Julian Assange, qabel di mela. Jekk joġbu. Mela. Kienet. Daku. 2006 he began to work on WikiLeaks u dana urtom l-autoritajiet għax zvela filmat fejn minn għalija minn xi elikotteru kienu din they opened fire fuq xi persuni ġewwa l-Iraq. U din l-informazzjoni ħafna minna ġiet ukoll minn whistleblower ieħor. Ma ta' xogħol qed jagħmel. Iva, eżatt. Chelsea Manning li kienet fil-Marines u anki Chelsea Manning spiċċat il-ħabs u mbagħad eventwalment Chelsea Manning spiċċat ġiet kella presidential pardon. Naħseb l-aħħar ġimgħa jew ġimgħatejn qabel ma tela il-President Obama ta' presidential pardon il-Chelsea Manning għax għamlet ħafna żmien il-ħabs tal-li għamlet kif għamel Ellsberg, ġifieri fin-1971. Imma kif qegħdin naraw Julian Assange wara fit-2019 l-Ekwador deċidiet illi ma tkomplix ittieħ l-azilju u dan miskin spiċċa arrestat. Għalhekk għadnejlek l-ewwel lomba tal-arrestat. U Ġifieri dan x'għamel ħażin. Min jaf ġara between ġifieri l-pajjiżi mbagħad biex ma jaqbax tuħażin. Jew jkun hemm xi tibdil fil-gvern jew ikunu dawhom xi loan, soltu storja. Iġieri da. Għalx xi proteġija ħossa m'intix, m'għadekx il-proteġija, x'inhi? Eżatt. Ħafna mistoqsijiet. Le, ma anke il-fatt li da miskin għamel 8 snin. Żgur. Issa qiegħed ħabs ġewwa Londra. Snin u qiegħed ħabs ġewwa Londra. Jistenna l-eżitu tal-hearing tal-extradition. U l-logħba hija din illi jistenna. Il-logħba hija jaqbal ħabs jaqbal jistenna. Mhux ħabs. Se jkun xi tifhem biċċa xogħol jaqbal jistenna jaqbal ħabs. Kunx. M'intix ħati u jidher ħabs int. Għalhekk Roger Waters qed jagħmel ħafna konċerti Free Assange, pereżempju, da laqqas ħati u qed titfgħu il-ħabs. Kif tista' titfgħu il-ħabs? Laqqas ħati. Di waħda mill-affarijiet bla sens. Extradition hearings idumu xi sentejn 3 snin. Ma dik il-biċċa biex ħallik ġewwa ma titkellem. Eżatt. Inżommok kemm jista' jkun mut u forsi tmut b'kawża naturali jew forsi naf da xi ħaġa oħra. Nilagħbu biċ-ċans, u daqt jikber ġifieri mhux. Ġifieri fost l-ikbar eroj fil-medja għandna Julian Assange. Kif qed jiġi ttrattat? Żgur. U mbagħad toħroġ lok l-Ewropa tajjeb u tgħidlek li nipproteġu l-ġurnaliżmu. Ejja kamon. U x'qegħdin jagħmlu Julian Assange? Il-ġurnaliżmu. X'qegħdin jagħmlu għall-Assange? X'qegħdin jagħmlu għal Snowden? Eżatt, xejn. U l-medja? Xejn. Muta. Kontant tal-artiklu. Għaliex il-medja mhix qed taqbeż għal-jom? Mhux ġurnalisti bħalhom dawn? Mhux ġurnalisti bħalhom? Fejn jaqbilhom, kollox fejn jaqbel, kollox minn l-ewwel l-iktar. Mhux hekk. Biex wasanna fl-istadju fejn ħafna nies insew illi għawda Snowden u Assange. Insew. They're dead and buried għalihom. U hekk ridu naw il-gvernijiet. U ħaġa oħra l-istorja, min-nies ma jkunx jafuha, ġifieri jgħidu ma dan għalfejn qiegħed il-ħabs, issa l-waqt nispjegawha, għal-ħabnet ma jkunx jafuha, onestament. Imma issa l-waqt qegħdin nispjegaw in-nies forsi anke l-Maltin qegħdin jifhmu l-affarijiet kif huma, anke fih dan l-Unjoni Ewropea. Bit inti għandek l-Unjoni Ewropea qed tgħid l-ġurnaliżmu, kellna pereżempju l-każ ta' Defne nqatlet u rajt u għamlu x'għamlu, ma mbagħad għandek nies li qegħdin il-ħabs. Tajjeb, daw qegħdin hemmhekk u ħadd ma jitkellem. U ilhom snin, daw ma tgħidx ilhom ġimagħtejn jew ftit xhur. Għalhekk għandek snin, jiġifieri għalfejn. Għax hemm min forsi ma jaqbillux li jinkixfu ċertu affarijiet u forsi qegħdin ukoll daw in-nies f'posthom qegħdin fil-Parlament Ewropew ħanejdu hekk forsi qegħdin on top min jaf. Ħadda ma nistax ngħidu nispekulaw issa nistgħu ngħidu ma li ma tieħux pożizzjoni tajjeb biex dan jiġi liberat.
Jiena li tinten. Għaliex għandha tkun għandu jkun programm bħal da biex inkomplu nitkellmu u naqbżu għal Edward Snowden u Julian Assange. U l-mainstream media tibqa' xek ma tgħid xejn. Ġifieri għalhekk l-affarijiet jintlu. U kif jgħidu l-Malti, l-ħuta mir-rasa tinten, ġifieri jiena lija mill-politika qed tinten il-ħuta. Għalhekk tajjeb ġifieri minn hemm il-politikanti. Dak huwa the root of all evil. U n-negozjanti l-kbar. U n-negozjanti l-korporatarizmu kif qed ngħidu. In-negozjanti l-kbar qegħdin daħlu. Ma dam dak il-lobby mal-politika. Qegħdin daħluhom f'buto. Imma għalhekk jiena qed nibża li mmorna pass ta' ġigant lura. Minn 1971. Għax mill-każ ta' Pentagon Papers fejn da spiċċa Eroj. U tista' tgħid mill-ewwel minn 1971 sa 1973. Issa għandek li Snowden u Assange li kienu bħal Ellsberg u Ellsberg ħelisa spiċċa Eroj u l-qorti għaltlu inti liberat. U daw it-tnejn wieħed ir-Russja ma jistax jiċċaqlaq u liħor ilu mid-2011, ġifieri ilu 11-il sena diġà. L-ewwel ġo l-ambaxxata. U ngħidu li aħna għandna d-demokrazija u l-aqwa tad-demokrazija qed taħdem. U aħna kif bdejna l-programm illum. Il-President Jefferson qal mingħajr media ħilsa m'għandekx demokrazija. Għalhekk bdejna bih. Fil-fatt id-demokrazija qed naraw illi qed titnaqqar minn kullum kien. Fitħol il-media. Titnaqqar, tiġi eroded minn kull naħa. U naraw l-episodju ta' qabel dan għaliex kollha għandhom join the dots u jibdew jaqduhom sew. Ekku. Mela, issa nerġgħu nagħmlu nieħdu pass lura. U naraw it-12. Ġdi interessanti, diġà semmejnihom dawn. Fil-qosor. The Federal Reserve Cartel, Rothschild, Rockefeller and Morgan families. Għaliex qegħdin insemmuhom dawn? Mela, għandek sorry ħadtek żbalin. Hija din it. Le, iva, biss iva. Eżatt. Mela, jekk tinżel. Mela tina sekonda. Tinżel ftit, inżel. Dawma. Kien JP Morgan. Li jgħexi mid-senilu. Mela, għawek, ek għafem. JP Morgan, like many of his progressive friends, was a monopoly capitalist. Xif isser monopoly capitalist? Inti trid tikkontrolla is-suq kollu ta' dik l-industrija, ta' dak il-kummerċ li qed tagħmel. And he held għalhekk il-kelma monopoly, il-logħba. Eżatt, biex tipprova tieħu kollu. Jista' jifhem. Eżatt. Forsi fiktar mod sempliċi. Eżatt. Dan ftit qabel l-ewwel gwerra dinjija to prepare the American public for entering the World War I would be a huge undertaking għax in-nies dak iż-żmien ma rridux jidħlu ġo l-gwerra. L-ewwel gwerra dinjija din ngħidu. Dak iż-żmien kien hemm popolazzjoni enormi Ġermaniża. U dik il-gwerra bejn il-Ġermanja u l-Ostrija minnaħa waħda. U r-Russja, Gran Bretanja u Franza, l-Amerikani għalu għalfejn għodin indaħlu. Ġo gwerra. Di mhix tal-faxxiżmu nazizmu, it-tieni gwerra, għadin ngħidu l-ewwel gwerra. U kienu ħafna immigranti ġewwa l-Istati Uniti li kienu ta' discendenza Ġermaniża, ma' miljuni da. Iġifieri dawn ma ridux. X'għamlu dawn allura? Ġew jixtru l-gazzetti biex jagħmlu jużawhom bħala arma propagandistika. Allura dana. Bdew jixtru l-gazzetti kollha. Żgur. Allura da JP Morgan figured on using the American press to spread a pro-war message. Subtly disguised, of course, as needed defense spending. Jekk tinżel ftit. JP Morgan interests buy 25 of America's leading newspapers and insert editors. Xtrom kollha. Xtrom kollha. Ġifieri il-kbar kollha. Jekk tinżel ftit iktar fil-1917 kelma issa nagħmlu hekk jafhem. Hawnhekk qegħdin nikkwutaw another primary source. Ġifieri dan huwa
minn dokument mill-Kongress, mill-Parlament Amerikan, page 2947 tal-US Congressional Record ta' February 9, 1917. Dana jekk tinżel skont il-mistoqsijiet illi għamlu lil-da Mr. Galloway, jekk tiqafem għawek. In March 1915, qed jgħid dat jindirizza lill-Kongress Amerikan. The J.P. Morgan interests, steel, shipbuilding and powder interests, and their subsidiary organizations got together 12 men high up in the newspaper world and employed them to select the most influential newspapers in the United States, and sufficient number of them to control generally the policy of the daily press in the United States. The 12 men worked the problem out by selecting 179 newspapers, and then began by eliminating process to retain only those necessary for the purpose of controlling the general policy of the daily press throughout the country. Jiġifieri għażlu dawk il-179 newspapers u minnhom għażlu l-aqwa 25 u qalu dawn il-25 aqbatu jixtrihom. Fil-1917, jiġifieri da qabel l-Operation Mockingbird. Eżatt. Jiġifieri, diġà kien hemm kontroll. Diġà kienet Issa mhux kontroll mill-media mill-intelligence agencies, kontroll minn wieħed mill-iktar industrialisti b'saħħithom li kien hemm dak iż-żmien ġewwa l-Istati Uniti. Ta' min jgħid illi J.P. Morgan kien parti mill-imperu ta' Rothschild u Rockefeller. Tantu hekk illi meta kien miet J.P. Morgan iktar minn 100 sen ilu, il-familja kienet lesta tara mill-testament x'kien ħajmis lilhom fil-wirt u ħadu għata nobis meta raw illi jekk minix nisba li xi 90% minix ċert fuq iċ-ċifra, ma biċċa kbira mill-shares ta' J.P. Morgan ma kienux tiegħu, kienu ta' Rothschild. U ma kienux jafu. Ħajtu kollha u xinġew biex jirtu raw illi 90% ma kienux parti mill-wirt tiegħu għax laqas kienu tiegħu. X'kanna bela. Jiġifieri dawn il-familji kbar. Da x-shares kienu taħt ieħor. Il-familja Rothschild kienet qed tuża il-familja ta' J.P. Morgan li xtrat ħafna industri kbar, iż-żejt, il-banek. Għalax familja din u s-saxħa x-saxħa għanda dak iż-żmien, s-saxħa għanda l-lum. Mhux hekk? Wara aktar minn 100 sena. Wara aktar minn 100 sena ngħidu. Jekk tmur għal 13, Mario, fil-fatt isemmilek hawn the Federal Reserve Cartel. Federal Reserve huwa il-Bank Ċentrali tal-Istati Uniti. Il-famuż arma. The Rothschild, Rockefeller, Morgan families, jekk inti tinżel. Jafem, l-ewwel wieħed huwa Rockefeller, it-tieni huwa Rothschild, u t-tielet wieħed huwa Morgan. Mela. Daw, jekk tieqafhem isejħulhom daw l-ikbar banek ġewwa l-Istati Uniti, the four horsemen of the banking sector. The four horsemen. They own. They also own the four horsemen of oil. Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, British Petroleum and Chevron Texaco. Ġifieri dawn il-banek għandhom controlling shares anki fiż-żejt. Kif qegħdin naraw anki fil-media. In tandem with Deutsche Bank, BNP Paribas, Barclays and other European old money behemoths. Għarax saħħa. Isma' di. According to the company 10K filings, the four horsemen of banking, dak li semmejnem, are among the top 10 stockholders of virtually every Fortune 500 corporation. Iġifieri l-ikbar kumpaniji, l-ikbar 500 kumpanija fid-dinja, dawn il-banek, dawn il-familji li kontrollaw dawn il-banek u dik il-media, huma it-top 10 shareholders tal-ikbar 500 kumpanija.
li hemm fid-dinja. Biex tara kemm indipendenti il-medja. Mela, jekk inti tidħol issa. Qed niġġieldu ma' Montanja. Min jaf il-President Thomas Jefferson kemm kien joqbes u joqmos u jgħid x'medja indipendenti. X'demokrazija, x'informazzjoni. Kemm jitqalleb fil-qabar dan. U jitqalleb mhux darba darbtej. Mela, x'in taqbel taqleb għall-14 li jmiss fil-fatt jitru daqsxejn iktar fid-dettall Global Media Giants. Mela, rajna li mit-senilu fil-1917 il-House of Morgan stroke Rothschilds kienu xtraw l-ikbar gazzetti dak iż-żmien 25 minnhom. Issa llum il-ġurnata il-media empires min huma kien hemm 7 mergers jekk tieqaf daqsxejn hemmhekk ara. Ta' min jgħid ovvjament illi mit-senilu konna nitkellmu fuq gazzetti kif għadna llum il-ġurnata TVs, movie productions, Hollywood, radio, magazines, min kollox, insomma, ġifieri il-medja kollha daw spiċċaw jikkontrollaw u jixtru. Għax jagħmlu merger fuq merger fuq merger, ġifieri kumpanija kbira tixtri oħra, tixtri oħra, issa spiċċajna illi. U dawn Amerikan ħadd ma jagħmel liġi li ma jistgħux. Liġi, għax hemm antitrust laws illi jgħidulek illi suppost inti ma tkunx f'pożizzjoni li jkollok monopolju. X'inhu jiġri? Jitolbu permess u jagħtuhom permess, jgħidlek ivorra, il-meġġa tista' ssir. Lobbying qabel bypass. U bypass wara. Bypass. Biex issa spiċċajna hemm 6 kumpanniji li jikkontrollaw il-medja kollha ġewwa l-Istati Uniti u biċċa kbira tal-medja internazzjonali. Imma Alla jbierek min qed jiddeċiedi skont ir-regolamenti tat-trust laws jekk hemm 6 kumpanniji jgħidulek u iva hemm 6, allura m'għandekx monopolju. Imma qabel kien hemm 5,000. Qabel kien hemm 5,000. Issa għax hemm 6 tajt all right għax 6 mhix problema. Jekk inti trid illi jkollok il-pluralizmu. Irdi kollok 5,000 iva, ma mhux 6. Żgur li. U jekk nafu għax għadna kif rajna fil-klip ta' qabel illi dawk l-ikbar 500 kumpanija għandek l-istess shareholders. Issa billi tgħidli għax hemm 6. Imma min huma x-shareholders ta' dawk is-6? Ekku. Again, l-istess 4 familji. L-istess 4 familji, ġifieri dak kollox jaqgħod taħt 4. Sitta jgħidulek 4. Sitta 4, l-istess 4 familji. L-istess 4 familji. U mbagħad li l-familji jiżżewġu bejniethom. Mhux hekk ma mhux jaħlab xi wieħed. Le, ġifieri kollha relatati. Jekk hemm 20 familja, l-ikbar 20 familja. U mhux kollox kombinat mhux probabbli? Kemm 20 familja, l-ikbar imperi daw, l-ikbar dinastiji li hemm fid-dinja, daw jiżżewġu. Jiġu daw kollha relatati. Issa tiġi familja stess. Eżatt, waħda. Familja waħda. Dik taqbad tagħmel siġra, ssib daw l-istess. 20 kuljum. 20 kuljum. Imma l-istess familja għax kulħadd relata. Illa huwa ġifieri. U mbagħad jgħidulek għax conspiracy theory jekk tgħid illi hemm xi nies li din jippruvaw jikkontrollaw kollox. Kull ma trid tagħmel riċerki fuq il-kumpanniji, suppost dan huwa kollu public information u tara min huma min għandhom il-controlling shares tan il-kumpanija. Mhux ċajta qed ngħidu d-dinja mmexxija minn ftit. U għalhekk bdejna l-ewwel episodju fuq il-globalizmu. Għax il-globalizmu huwa tip ta' imperializmu. Bidlu l-isem. Għala kemm diffiċli li tiġġieled il-gwerra jew nkella di ġlieda jew jsejħalha trid bl-inu ħaġa se tagħmel tgħidik għan-nies u nies ikollhom l-informazzjoni, bija ma se tagħmel assolutament xejn iktar. Xejn iktar. Eżatt. Issa, ara x'in tibda jekk waqaf hemm, insomma hemm. Jekk inti tara tagħmel daqsxejn joining of the dots u rajna il-banek kemm għandhom saħħa u l-banek jikkontrollaw il-medja jikkontrollaw l-industrija taż-żejt, eċetera, eċetera. Komunikazzjoni, Fortune 500, ara x'ġara. Il-banek jikkontrollaw ukoll. Għandhom ħafna influenza fuq l-IMF,
International Monetary Fund u l-World Bank. U għawek skont ir-riċerka x'ġara. Fin-1980s, media systems were generally national in scope, ġifieri kellhom il-media companies ta' dak il-pajjiż biss. While there have been imports of books, films, music and TV, and TV shows for decades, the basic broadcasting systems and newspaper industries were domestically owned and regulated. However, beginning 1980s, pressure mill-Banek, mill-IMF u mill-World Bank and the US government to deregulate and privatize media and communication systems coincided with new satellite and digital technologies, resulting in the rise of transnational media giants. Il-Banek kienu din jagħmlu pressure u l-Gvern Amerikan biex dawn il-kontrolli jitnaqsu, jonqsu. Ħalli mbagħad bis-saħħa ta' dik ikun hemm iktar mergers. Mela, jekk inti Forsi jridu jippruvaw. Mela, ara x'jgħidlek hawn. How quickly il-mergers irnexxielhom. How quickly has the global media system emerged? The two largest media firms in the world, Time Warner and Disney, generated around 50% of their income outside the United States. By 1997, that figure was 30% and 35% range. Iġieri ftit snin diġà rdupjat. Mela, tiftakar dak li sem ta' Disney? Semmejni fl-episodju preċedenti ta' min kellu simpatiji man nazisti, inkluż min il-fondatur ta' Disney. Lissa illum il-ġurnata il-kumpaniji tiegħu spiċċaw it-tieni l-ikbar fid-dinja. Pala media corporations. Tara connections, il-nazismu, il-Goebbels, il-propaganda ta' Goebbels, il-simpatiji nazisti ta' Disney, u issa Disney ijat imperatur fil-korporazzjoni tal-media. U bat tibda il-media hija indipendenti. Ara x'jgħidlek. Global media system is now dominated by a first tier of 9 giant firms. Iġifieri, l-ewwel biċċa kbira. 5. Hemm 9 giant firms. Fosthom the 5 largest are Time Warner, say it's 24 billion għal Disney emmid kważi l-istess, 22 billion. Bertelsmann, 15 billion, Viacom, 13 billion, u Rupert Murdoch, il-famus. Ma kox naf il-Disney media jien. Le, għax illum il-ġurnata mhix differenza. Illum il-ġurnata min jikkontrolla il-communications kollha jekk huwa il-movie productions, gazzetti, television, radio, magazines. Huma l-istess. Fint? L-istess kumpanniji. Li qed jikkontrollaw. L-istess kumpaniji, ġifieri Disney mhumiex il-proprjetarji biss tad-Disney il-film producers għax xtraw 7 television stations, xtraw gazzetti. Jew kellha kumpanija outright. Jew shares jew jkunu xtrawhom outright. X'intara? Per eżempju, għaw Malta, tara group of companies, per eżempju, XYZ, group of companies, xie tfisser group of XYZ? Il-familja XYZ. Għanda, per eżempju, 10 kumpaniji. Kumpanija ta' restaurants, jew ta' xilukandi, jew ta' kiri ta' karrozzi, eccetera, eccetera. Jew group of companies. Ġivri daw ikun, Disney, per eżempju, Time Warner, ikunu group of companies. Mela, Umbat għandek. Ħafna, u mux interessanti biss, importanti biex kullħat ikun jaf. Kemm għandhom saħħa, għandhom ħafna iktar saħħa mill-gvernijiet. Bla dubju. Umbat għandek. Bla dubju għandek il-kontroll tal-medja, tittalla gvern u twaqqa gvern. Meta tridu ma jogħġbok ġifieri l-gvern, irid joqgħod ġiex passi, 3 passi l-ura li ma jerfess il-kallu ta' dawn il-kompaniji. Eżatt. But that's Ricci. Ecco, allora they have interests in numerous media industries,
such as film production, book publishing, music, TV channels and networks, retail stores, amusement parks, magazines, newspapers. Xi trid iktar minn hekk? Din hija s-saħħa li għandhom. Kollox. Hemmhekk hemm għandek il-korporatizmu li semmejna fl-episodji preċedenti, dan huwa korporatizmu. U korporatizmu infakru telespettaturi huwa illi pajjiż qed jitmexxa mhux speċifikament minn gvern, qed jitmexxa mill-korporazzjonijiet. Ma jfissirx li m'hemmx gvern, imma il-poter qiegħed it-tmexxija. Eżatt. Dak li jgħidu bl-Ingliż the power behind the throne, wara t-tron, il-poter wara t-tron. Eżatt. Huwa il-korporazzjonijiet il-kbar, korporatizmu. Konna ngħidu il-mara, il-raġel b'saħħtu x'kollu mara b'saħħitha. Tajjeb waraħ, imma naħseb jiena l-politikan ikun tajb li jkollu l-medja b'saħħitha waraħ. Jagħtik ukoll. Sewwa. U Thomas Jefferson kien induna dak iż-żmien. Ġandumna 250 sena qabel. 250 sena qabel, eżatt. Mela issa jekk tidħol fil-15 ħanaraw daqsxejn nerġgħu morru lura għal-ħbib tagħna fl-Aġenzija Amerikana. Naħseb din jieħdu pjaċir bina. Naħseb jiġi għalina. Mhux għaliex għandna xi ħaġa. Mhux għax aħna għandna xi ħaġa kontrihom. Imma kif qal il-President Truman stess, semmejniha fil-episodju preċedenti, kien inkwetat ħafna dak iż-żmien fis-sittinijiet illi aġenziji bħal CIA kienu marru oltre il-brief tagħhom. Kważi qegħdin ngħidu ħafna. Kważi ħansemmi Kennedy qed nibda naġġojn iktar dots. Eżatt. Sewwa? Eżatt. Mela, Facebook and the CIA. Tajt imma il-Facebook issa. X'għandhom x'jaqsmu ma' xulxin, għandhom ħafna x'jaqsmu ma' xulxin. Għaliex hawnhekk nistgħu naraw jekk inti tibqa' tinżel ftit. Awek, in the process, dan li qed jikteb dal-artiklu, Hodgkinson accuses Facebook's backer, and in particular Peter Thiel, of using the concepts enshrined in Facebook's technology for what he sees as dark purposes. Awek qed jgħidlek. Thiel għandu ħafna connections ma' CIA. Għalhekk qed ikun hemm dik il-connection bejnietom now il-Facebook u CIA. Thiel is trying to destroy the real world, which he also calls nature, and install a virtual world in its place. It is in this context that we must view the rise of Facebook. Facebook, din hija importanti, is a deliberate experiment in global manipulation. And Thiel is a bright young thing in the neoconservative pantheon, with a penchant for far-right techno-utopian fantasies. Not someone I want to help get any richer. Għaliex hija importanti di, għax jekk inkomplu naqraw hawnhekk, Facebook's most recent round of funding, meta għamlu round biex ikollhom iktar flus, jifflowtaw ħafna shares ġodda publicly floated biex jirreżjaw il-kapital. So their round of funding was led by a company called Greylock Venture Capital. Venture Capital daw illi jinvestu fil kumpaniji ġodda, idea ġodda. And dil kumpanija put in the sum of 27.5 million. One of Greylock's senior partners is called Howard Cox, another former chairman of the NVCA, who is also on the board of In-Q-Tel. Awek, din importanti. What is In-Q-Tel? Well, believe it or not, check out their website. This is the venture capital wing of the CIA. Mela, is-CIA hija l-owner ta' dil-kumpanija In-Q-Tel, illi tinvesti in startup companies. Ovvjament jgħidulek In-Q-Tel hija indipendenti minna ta' iva. Mela, il-CIA tiffinanzja il-kumpanija illi hija s-sit tagħha In-Q-Tel. In-Q-Tel hija venture capital illi qed tiffinanzja
startup companies, inkluż dawk fis-social media, biex imbagħad dawn is-startup companies tikkontrollhom. Baqajna l-istess sistema. Eżatt. Jiġifieri mhux talli jikkontrollaw il-medja billi javviċinaw edituri, javviċinaw ġurnalisti, iħallsuhom biex jippubblikaw artikli, eċċetera, jew programmi fuq television fuq l-aġenda tagħhom. Le, marru oltressa. Għamlu venture capital biex jappoġġaw dawn il-kumpaniji fis-social media biex jikkontrollaw. U għaw min qed jgħid issa għaw min forsi jgħid imma qed tispekula jew le. Naħseb hemm ħafna informazzjoni diġà eżistenti illi nistgħu nargumentaw illi ftit minn dawn il-kumpaniji fis-social media ġew imwaqfa propju mhux bl-appoġġ biss, bl-intenzjoni ta' dawn l-aġenziji biex jużawhom bħala arma propagandistika u arma ta' surveillance. Infatti qed naraw. U arma ta' surveillance. Infatti qed naraw. Jiġri bl-intenzjoni mhux kwestjoni illi inti ġejt social media u nara ħana kif nista' nuża. Le. Il-promovu propju dawn il-kumpaniji, propju biex jużawhom għal dak l-istop, mill-ewwel, mill-bidu. Dik kien l-intenzjoni. U ma ninsewx illi ħafna. Kienu jafu ħadd wassal. Eżatt. Kienu jafu ħadd wassal. U ngħidu kif inhi, social media hija dik, tiġifieri inti kulħadd isegwi hija dik, jiġifieri naħseb indunaw anki forsi bistudja qabel kemm tista' twassal il-Facebook fil-bidu x'inbida ma naħsbu ħajjiġi daqshekk importanti. Illum tista' tgħid anke l-politikanti biex jużaw il-Facebook għandek pereżempju kien rajna fil-Covid itallaw il-lives fuq il-Facebook, il-Ministru jitkellem fuq il-Facebook, kważi iktar minn fuq jużaw l-Facebook bil-xandir, tajjeb għax dew jaraw hektar nies u jikkommentaw in-nies u għaddejjin, tifhem? U aktar inti ħadd kont taf in-nies qegħdin jafu li jiena pereżempju kontra l-miżuri Covid, jafu li inti kontra l-miżuri Covid, jiġifieri faċli tkun taf in-nies x'inhuma fuq il-Facebook, tista' tkun taf hekk humiex nazzjonalisti jew laburisti n-nies fuq il-Facebook illum. L-arma s-saħħa li għandu l-Facebook. Ta' surveillance. Hija enormi, tista' tintuża mit-terzi persuni imma mbagħad ovvjament ma b'saħħtu. Żgur li b'saħħtu. Jiġifieri it-teknoloġija ovvjament qed tiżviluppa ruha u kienu jafu illi dak li oriġinalment kienet jissejjaħ l-istampa, il-press fi żmien Jefferson. Illum il-ġurnata ara kemm Kemm fetħet. Huma ħadmu rashom fis-sens. Ħadmu biex jużawha favur tagħhom. U dak li qal Jefferson speċi huma għamlu kontra fis-sens illi ma tawx is-saħħa l-medja, ma użaw il-medja skampitu tagħhom. U qed tintuża sal-ġurnata tal-lum, rajna ftit ta' xurilu kif qed taħdem, rajna kif qed ġiet one-sided, ġifieri rajna kollox ġifieri, illum anke programmi ta' dibattu kif qed inti spiċċaw. Illum Malta ma tara ftit xejn tara. Kollox ikkontroll. Dibattitu kulħadd għandek partiti bil-programmi tagħhom biex ma jmurx. Tifhem? Bija indipendenti. Il-pluralizmu miet. U isom xej, għalihom isom qatt ma eżistiet. U faċli. Isom qatt ma eżistiet, speċi jekk inti tibda titkellem fuq il-pluralizmu, isom ma tarax li ħanagħmel programm xi ħadd jitkellem favur il-vaċċini pereżempju u xi ħadd kontra. Ma tarax. Jew paċi fl-Ewropa, wieħed jgħid. Kemm darba stidnuk lilek? Il-television station, ma nafx xejn. Darba ġejt mistieden u wara dak il-programm il-preżentatriċi neħħula l-programm. Ġir mhux talli ma reġgħux. U fuq x'kien da fuq stazzjon. Issa. Neħħewla l-programm. Neħħewla l-programm. Mhux talli jien ma ġejtx mistieden nerġa'. Il-preżentatriċi miskin neħħula l-programm. Issa kienx minħabba dak il-programm. Imma l-puntu il-preżentatriċi kienet iktar oġġettiva u kienet qed tipprova tagħmel xogħol ta' ġurnaliżmu. U
Imma din rajnija, ġifieri, jiena nista' ngħidha millum, pereżempju l-Dr. Snowden, ma rridux pereżempju iġibuh pereżempju ma' tobba oħra, u t-tobba l-oħra ma rridux jaċċettaw, din nista' ngħidha jien it-Times of Malta nsemmi min, meta lilna rridu intervistaw li dak iżmien l Drago, u konna ftehimna li ħajmur Dr. Snowden fuq il-programm, u jiena kellimt il-xaħat minnhom għalli għadin nsibu problema enormi biex insibu tabib biex jiddebatti ma' Dr. Snowden. Qedlu mal-programm, qedlu aħna ġejna u l-ftehim kien li tridu tagħmlu qed ngħidha lit-Times of Malta nsemmi l-isem, ġifieri jekk tridu ġifieri taraw dil-biċċa tħodu l-klipp. Hija verità, ġifieri jista' jikkonfermaw l-Times of Malta li qed ngħid li dak iż-żmien ma setawx isibu tabib biex jiddebatti ma' Dr. Snowden. Sar ma' waħdu għamlulu Mark Lawrence, ġifieri, għamlulu waħdu. Biex ma jmux jikkonfrontaw, issa moħra, ġifieri fuq dil-biċċa xogħol, għaliex issa għana sarsaw. Ġemmu ċoħra. Ma din id-Times, din li ġarat fit-Times, u Times, qed ngħid Times of Malta jien b'responsabilità jekk iridu jimiruni fuq dak li qed ngħid. Ġifieri bil-għandkom on tape. Ġifieri. Tajjeb. Mela, nimxu. Mela, għal-ġej. Morru għal 16. Ek tiftaħ daqsxejn. Mela, nizluwa. Military Intelligence Origins of Facebook. Ta' min isemmi wkoll Mario illi it-teknoloġija il-biċċa kbira toħroġ mill-militar. Għax it-teknoloġija dejjem tintuża l-ewwel mill-militar. U mbagħad snin wara toħroġ għall-pubbliku. Toħroġ għall-pubbliku. Interessanti. Jiġifieri diġà kienu raw il-potenzjal tas-social media minnaħa tal-militar. Żgur, għalhekk l-ewwel li kien hemm esperimenti, jisu kien esperiment ta' Big Brother. Qiegħed l-ewwel jesperimenta bis-sistema. U jara kemm inti ħadd tkun addicted għalih pereżempju. Għax il-bniedem huwa soċjali, ġifieri kapaċi għalhekk nel-social media, il-bniedem huwa joħpiċir jissoċjalizza. Jien jafu d-difetti tiegħu u t-tajjeb tiegħu. Ekku. Jekk tombli tinżel ftit naraw daqsxejn. Inżel. Għawek. Jekk tibqa' niżel, ma nafx jekk hemm xi affarijiet. Għawek, Terrors and Crossroads. Ma naħseb nista' ngħaddu għalli misla. Iva naħseb, so-called war on domestic terrors actually resulted in types of posts on Facebook. Insomma. All right, mela, dek tissa tmur għalli miss. Ammu. Mela, ħalli naraw xi għandna li miss. Għandek li la, mela. Medana hawnhekk. Fejġejna. Ma ħallinix. Washington Times. Għax qed kollha bżuwa din taf x'kellek? Social media censorship, ġifieri nistgħu naqbżuha, ma bażikament li xtaqt nuri. Aha. Dik qed ngħaddu għall-imis. Eżatt. Li xtaqt insemmi qabel ma niġu għal. Le. Iva, li hemm ħafna social media censorship, ġifieri apparti li nafu li fil-mainstream media hemm xeba censorship. Anki fis-social media, Facebook, anki l-Google, anki fis-search engines għal Google. Ġifieri jagħmlu l-algorithms tal-imod li jekk inti tipprova tagħmel search ta' xi ħaġa, jitlawlek il-pros dawk li huma favur in-narrattiva. Issa mhux dik. U dawk li huma kontra, le, ġifieri hemm ħafna censorship fis-search engines, fil-Facebook, fit-Twitter. Kollox ikun kollox. Is-censorship hija illegali, Mario. Kenna artiklu fuq il-gazzetta tagħna li jafu kollox anke fejn tmur. U jibgħatu d-data, ġifieri l-kumpaniji fejn qiegħed. U kien tibgħu tħall tal-argument, ħansemma post, ma semmix insomma, mort tal-kamera tal-ħanut tal-argument. Inti jafu inti mort tal-kameras, mela inti
l-algoritm tiegħek bes li mort tara l-kamera, sajbel tara reklami ta' mort tara l-kamera. Eżatt. Jiġifieri il-ħajja tiegħek privata di qiegħda fuq il-gazzetta tagħna. Jiġifieri il-ħajja tiegħek privata ma jasta l-ħin kollu biex huma jaraw inti fejn mort biex inti mbagħad kont ikunu jistgħu ibaħħulek xi oġġett jew ieħor dan il-mod. U din ħadd ma jagħti kasa għax din inti isek għandek is-satellita letteralment tiġri fuqek. Dak huwa. Xi privacy għandek. Mario, dak huwa creeping tyranny. Bil-mod il-mod. It-tiranija. Għax hekk inti tagħmilha bil-mod il-mod, dak li jkun ma jindunax. U jaċċettaw għan-nies. U l-biċċa hija din illi kif qed ngħidu l-Facebook tant huwa diffiċli biex titħassru. Tant tista' sar biċċa mis-soċjetà. Issa għandek it-TikTok għandek ma tistax tagħmel mingħajru. Ma tistax toqgħod mingħajru, pereżempju aħna qegħdin nittrażmettu fuq il-Facebook, ma tistax nagħmel mingħajru għaliex tagħna l-fakultà li nistgħu ovvjament iwasslu u kienu jafu li kien ħajkollu dak u għalhekk dik hemm dak iż-żwieġ bejn aġenziji tal-intelligence u dawn is-social media organizations. Rawhom bħala ċans enormi biex jagħmlu surveillance. Għax murejt in-nies illum, naqbad in-nies jgħidulhom ħassru l-Facebook. Moħħok. Tjagħmellek x'jagħmellek il-Facebook. Issa jgħidu li għalaq li issa nitkellem fuqi. Għalaq li qasna kemm il-darba lajt 30 ġurnata, 40 ġurnata, 60 ġurnata, 70 ġurnata. Kollha lajthom l-affarijiet. Però xorta immur nagħmel jew xi account ieħor jew inkella jien naf jew ġifieri nara nisberġan ilu hekk fih. Ġifieri da sar parti minn ħajjitna. U huma jafu li da kien ħajsir parti minn ħajjitna. U le, kienet parti mill-logħba. Dik tis droga da. Da droga dik ta? Kienet parti mill-logħba. Kienet intenzjonata, Mario. U nemmen li qed jagħmel ħsara enormi kemm il-Facebook, it-TikTok fis-soċjetà enormi, ħsara enormi għaliex m'hemmx dak il-kuntatt dirett inti mal-persuna, anke l-mod kif inti tikteb, pereżempju, forsi bniedem jista' jifhmek ħażin, forsi bniedem jifhmek b'mod differenti u jagħmel l-ipotesi tiegħu. U ġifieri din qed tinqal anke disgwid bejn il-persuni mbagħad u ġlied ġifieri bejn il-persuni u rajta jiena din issir ġifieri anke pereżempju nies illum jiġġieldu fuq il-Facebook ġifieri jgħajru xulxin jew nkella fuq TikTok, speċjalment TikTok, jgħajru xulxin letteralment u jaqalaw l-ħamma ta' xulxin ġifieri. Ekku. U dan problema enormi din għandina il-pulizija inti forsi se tgħidilna iktar, il-pulizija b'rapport jekk jinnajja lilek jieħdu azzjoni. Ġifieri di ħażżid anki l-ispiża tal-pajjiż b'dan il-mod. Mela, jekk nabdu ma dan li tellajta u hekk ħattella. Daku. Mela. Diġà tellajnija fl-episodi li għadda imma dina ovvjament għandha rilevanza propju għal-media. Documents show that Bill Gates, United Nations still, has given $319 million to media outlets to promote his global agenda. Eżatt, dik li rajna qabel. Dik li rajna fil-episodju numru whatever. Iva, jew 5. Ekku, ġifieri jekk tinżel, dina kemm tista' tgħid li huma indipendenti. Jekk dan jiddependi. Ħammorru għal dak li konna. Għandek il-Guardian minn jekk tibqa' nies. Għandek għandna l-lista hemm għax għandek. The Guardian 12 million issa il-Guardian kienet dik il-gazzetta illi kienet ippubblikat dak ir-rapporti minn Edward Snowden. Jiġifieri hija media rispettabbli. Imma mbagħad kollha media rispettabbli. X'en issa tibda tirċievi dawn il-flus. Mbagħad inti ħatibda takkalu l-vaċċini hekk qed jagħmel xeba flus minnhom. Huwa forma ta' lobby bl-iskuża ta' filantropija, ta' karità. Karità għalih. Nitħassru wara Jiġifieri ara xemm. ħafna dawna taġġa tal-lajnijom. Ija, Le Monde, ta' Franza, il-Pajis, Spanja, BBC, CNN, 3.6 kollha l-kbar. Il-kbar kollha. Kollha l-kbar. Daily Telegraph, Education Post. Għalhekk semmejt nixtieq konna Financial Times, Texas Tribune, Punch, The Atlantic.
U għalhekk nixtieq inkun naf jekk Malta ħadu xi ħaġa l-medja Maltija għax is-silenzju li kellna Malta kienet waħda enormi, ġifieri, u nissuspetta li ħadd laqqat xi 4 sordi minn għandu wkoll. Mela nissuspetta. Jiena naħseb fil-fatt tista' taqbad għall-feature li jmiss biex naraw is-sitwazzjoni hawn Malta, media Malta. Mela diġà nafu għal min jiftakar illi kien hemm 4 skandli mhux ħażin li kienu din immissu l-media. Adrian Hillman charged danna ta' 2021 with money laundering, fraud and other financial crimes granted bail. Min kien Adrian Hillman? Kien is-CEO tal-Allied Newspapers li għandhom il-Times of Malta. Għaliex da kien charged with money laundering, fraud and other financial crimes. Crimes da, mux civil, mux kellu jagħti l-xi ħadd. Jekk inti tinżel ta' xejn. Kemm xi ħaġa interessanti. Kompli inżel. Hemmhekk. Issa. An investigation has revealed how Hillman received 650,000 euros from former Prime Minister of Muscat's Chief of Staff Schembri, flejjes kbar, imma xintar iktar l-isfel. Earlier this year, the police charged 11 people, mhux hu biss, including Schembri and Vince Bohajar, another former managing director at Allied Newspapers, mhux Adrian Hillman biss. On multiple accounts of money laundering, forgery, fraud and corruption. Kien hemm mbagħad ma niftakarx isimhom, imma involuti anki fil-Progress Press u accountants u nies oħra fil-board tal-Progress Press li hija il-printing press ta' Times of Malta, kumpanija oħra. Jiġifieri. Li kullhom kien l-istess sistema. Kull ma tmiss, semmejna issa nafu li hawn ħafna media outlets li huma tal-partiti. Jiġifieri dawk ovvjament mhumiex ħajkunu oġġettivi. Mela xemm illi fadal li jista' jkun daqsxejn oġġettiv. Il-media ftit li hemm. Jiġifieri mill-ftit illi diġà qed tara li kemm iċċabsu. Kemm tista' tgħid illi issa l-ewwel bdejna bil-mistoqsija id-dinja għax ġeopolitika. Kemm hemm media indipendenti fid-dinja? U Malta kemm hemm media indipendenti f'Malta? Eżatt, kemm hawn? Għax kollha bil-hidden agenda, u kollha b'xi narrattiva u dejjem buttaw l-istess narrattiva, ġifieri ninnotom anke tara programmi, ġifieri veru tgħidha b'xi intom għandkom id-narrattiva li nimbuttaw imma madon fi aħna biss ngħidu ċertu affarijiet ħadd ma jgħid. Imma jiena ma ngħidx li hija narrattiva minn naħta, jiena li nipprova nagħmel nikkwestjonja. Aħna nikkwestjonjaw. Tikkwestjonja mhux tipprova ikollok teżi. Imma anke ċertu programmi jistiednu pereżempju dejjem l-istess nies tal-istess narrattiva biex jagħmlu programmi pereżempju għandi f'moħħi ma xogħol nsemmi smiet. Dejjem jistiednu l-istess nies ċertu narrattiva. U ma ċokoltat jistiednilek xi ħadd li jaf illi ħajwaqqgħu għax-ċajt pereżempju il-preżentatur biex ikisser narrattiva tan-naħa l-oħra. Ma dak il-wieħed u jaqbadlek l-iktar wieħed dajjef, mhux jaqbadlek xi bħalek pereżempju, jekk mhux ħajistidnuk, ma se jistidn il-Dr. Soler pereżempju fuq l-aġenda tifhem fuq il-mediċina, għaliex jistieden da, jistieden bħal semmu xellili ma nifhem xejn l-argument fuq is-suġġett għax jiena minix forsi tabib u hekk u jipprova jirridokolani tant illi nġib il-moviment kollu. Biex ta' parsi qed jagħtu. Biex jgħidu wara għandhom qed semnu, ma dan provaw jagħmlu għamana. U minflok provaw jagħmlu għamana di, biex jagħmlu minflok ikunu oġġettivi u jġibu żewġ naħat, iġibu heavyweight. Ma xi ħadd dajjef li forsi ma jkunx jaf ħafna suġġett jew xi ħadd ta' xejn estrem, ħalli jwaqgħu. Di ġrat dil-biċċa xogħol, ġrat fil-programma nsemmi xejn fuq Xandir Malta, ġiebu xi ħadd li kien minn ħadda reliġjuża fuq il-Covid u jitkellem fuq il-marka tal-best tal-bima u l-oħra jitkellmulu fuq il-xjenza u x'għamlu da. Allegat. Ma ġibux. Allegat. Da ma ġibx il-Soler biex jikkombatti magħhom.
Għabdu xaħat ieħor li jitkellem fuq reliġjon. Ekku. Ma tnejn li qed jitkellmu fuq ix-xjenza. Għalax għamlu dawn? Waqqgħu għaċċajt. Ngħidu hekk. Provaw, jew provaw, ngħidu provaw, jew waqqgħu. Għaċċajt, kont tiftara. Tajjeb lil dak kollha li kienu qegħdin jgħidu kontra il-vaċċin. U tafawhom flimkien. U dawn kienu intenzjonati l-affarijiet għaliex marru jiġbdu anke fil-protesta biex dik it-tale-protesta ta' dakinhar iġibu l daw in-nies speċifiċi li kienu qegħdin jagħmlu l-protesta. Ara kemm kienet biċċa xogħol. Tibda taħseb. Ksieb. Ġifieri ġiex tgħidli li kombinazzjoni ix-xandir dik fuq ix-xandir mar kombinazzjoni fil dik il-protesta u bidda apposta jiġbed fuq ċertu nies, tiġi tgħidli, mhux qed ngħidlek biex jiena għax jien m'iniex iblaħ, jiena bil-kamra naf inħaddimha, u naf għandi ndawwara, u naf il-mlandi nġib u m'għandix inġib fil-protesti. Għalhekk Mario, għalhekk ma jiżgħu jagħmlu spin bija kif iridu huma. Il-medja biex saret arma ta' propaganda. Eżatt. Għandna l-aħħar klip. U kien hemm min batlu il-dan u kellu jagħmel programm wara, u ma l-programm ma sar qatt. Wara. Tarġa. Tajjeb, biex ngħidu kollox. Imma għalhekk dawn il-ġurnalisti kollha għandhom l-aġenda u għalhekk aħna nafu bilna mhux ħejt ngħidu, ġifieri m'għandhomx ċans għax il-logħba nafuha sew. U għalhekk aħna ġifieri għamilna kollox tagħna sa min irid jisma' min qed jara Għall-inqas tkun indipendenti. Jaqbel ma jaqbilx miegħek dak li jkun tkun indipendenti. Mhux ħadd jiġi. Għas riklami ma rridu għalfejn. Għax ir-riklami indirettament ħajjagħmlu lek lobbying kif qed naraw kif qed tispjeg inti. Ġifieri jekk aħna ħajkolli l-argument riklam tal-pastizzijien. Nsemmi xejn, ħajjaħammulna kontra l-pastizzi. Eżatt. Jekk ikollna xi programm fuq xi dieta. Dieta pereżempju. Musta nagħmelha. Ġifieri din għodu attenti, faddan l-aħħar waħda. Mela, biex nikkonkludu, din hija ħaġa importanti wkoll biex nagħlqu Media Freedom Organizations concerned by Malta's media reform. Għal min ma jafx, qegħdin fl-istadju ġo l-Parlament biex jgħaddu liġi oħra fuq il-media biex jagħmlu media reform. Issa di ħarġet babbozz, id-draft law, ġifieri, ġew il-Parlament, imma ma kienx hemm, iva, dawn l-aħħar ġranet. U sfortunatament ma kienx hemm public consultation, konsultazzjoni għal pubbliku, u il-medja tgħid isma' ma ġejniex konsultati, hemm ħafna affarijiet fl-abbozz ma naqblux magħhom, eċetera, eċetera, qegħdin jgħidu li hemm daqsxejn teddida għall-indipendenza tal-media. The proposed reforms have been flagged as a level 2 threat to media freedom. Dan skont l-organizations tal-media u Malta. And the platform said, quote, the latest proposals on the discussion do not appear to incorporate recommendations to strengthen the legislation and reflect international standards issued by the Organization for Security and Cooperation in Europe and media freedom organizations following consultations pursuant to the public inquiry report. Iġifieri, issa nafu illi wara li sar dan kien hemm deċiżjoni stqarrija mill-Prim Ministru illi waqqaf il-proċess tal-abbozz ħalli joħroġ konsultazzjoni għal pubbliku fuq l-abbozz. Ġifieri anki aħna bħala media u għal min irid jipprova jagħti daqsxejn feedback issa hemm ċans, ħajkun hemm ċans illi naraw dak il-abbozz, dawk id-dettalji tal-media reform u nkunu nistgħu nagħtu il-feedback tagħna u suġġerimenti tagħna. Ġifieri hija importanti ħafna u hija topical għax kif semmejt inti din hija di tiżvolġi ruħha dawn l-aħħar ġimagħtejn 10 tiegħi. Ġifieri ta' min nagħmlu daqsxejn part 2, forsi nagħmlu episodju. Eżatt, fuq din biċċa xogħol. Fuq il-media riforma ġewwa Malta. Interessanti, prosa. Mela, naħseb jiena nistgħu nagħlqu għaliex 8. Saqt nagħmel biċċa xogħol minn naqra xi ħaġa oħra ma nista' nagħmlu għallu. Ma nixtieq xtaqt nitkellem
Ħraqnihom issa Ħraqnihom, saqna nitkellmu fuq dieta. Għax inti bdejt tibaqbaq illum ukoll għax is-suġġett tiegħek. Għax is-suġġett tiegħek. Ġifieri, nkun onest magħkom. Biex inkun onest, ħafna jiena nkun moħħni x'ħan nitfa'. Ġifieri, bħalma taraw hawnhekk għandi difidejja u tal nkun moħħni fil-buttuni milli kultant xi jkun qed jgħid. Imma llum ma stax ma nikkommenta xejn. Bdejt tisħon illum. Ma illum jien bdejt nisħon naħseb il-meter tas-sam. Kieku kont radiator, naħseb kont. Għax għaddejna minnu, u ġifieri dawna mis-sejnijom bidejna u mod speċjali aħna jiena ngħidlek ġifieri minn kollox għamlu għandna ġifieri. Ġifieri nistgħu ngħidu dak li hu. Xtaqt ndakkal biċċa żgħira ma m'għandniex ċans. M'għandix taqsam ma' ġeopolitika, naf li inti vegetarian u hekk, ġifieri xtaqt nitkellem. Imma l-episodju. Nagħmlu episodju li jmiss illum m'għandniex ċans. Għax dan huwa topic importanti u jiena f'dat topic mhux ħanqgħod nitella ġifieri dawn il-sources imma jkun daqsxejn one to one fejn nispjegaw in-nies jiena min-naħa tiegħi m'iniex vegetarian, però għandi idejat ambjentalisti wkoll u inti ambjentalist u hemm il-ftit naħseb avukati tal-ambjent kemm għandna avukat tal-ambjent? Avukat tal-ambjent? Ma nafx kemm hemm. Għax avukat tal-kriminal għandna kemm il-wieħed. Imma naħseb avukat tal-ambjent naħseb illi wieħed mir-rari, naħseb. Għax ma fiex. Ma fiex ħafna li hemm jeru. Imma tal-kriminal all right. Il-każijiet u s-suġġetti li kelli tal-ambjent kienu dejjem dak li ngħidu pro bono, ġifieri ma tibax kontijiet. Jarġaw tgħid, ġifieri. U qatt ma tlift kawża darba qed li xejn. Le, fimni, xi żewġ kawżi żgħar imma kien hemm daqsxejn storja fuq dawk. Interessanti. Ma nitlux ħafna. Interessanti. Fid-dettalji imma kien hemm daqsxejn storja fil-dawn il-każijiet. Fil-każijiet u ma xtaqx nidħol fid-dettalji tagħhom. Mela xi darba ktibhom Imma ġeneralment iva. Xi darba nistennew tiktibhom li nkun nafuhom ukoll. Ekku. Mela, ta' minn ngħidu illi din forsi ħad tkun skup illi properejnielu il-doktor l-avukat Rodolfo biex indaħluh ukoll ġurnalist. Mala, ġifieri, u jkun jista' jattendi di importanti, tkun tista' tattendi għal l-attivitajiet li jabbetilna minn ħadda DOI u tkun tista' tistaqsi l-mistoqsijiet direttament il-minu konċernat. So, ġifieri, nkun nistgħu nagħmlulek il-badge ukoll biex tkun tista' tattendi il-press card f'dawn l-attivitajiet. Ovvjament għandek toffri għall-pajjiż, għandek toffri anke mir-riċerki li qed tagħmel aħna għajna ċassati għaliex vera tagħmel riċerki fil-fond, hemm ħafna affarijiet ġifieri qas idea ma kellna. Ġifieri tkun tajnuna ħajdu dak il-pajjiż f'meta tkollha ġeopolitika. Sewwa dik hija l-forte tiegħek naħseb. Ekku. Hemmhekk maħniex ħammiru wisma lajla. Aħna prova meruk, ġifieri nagħna tagħna mill prova mieru sewwa għaliex jiena nemmen li jekk taħloq id-diskussjoni ta' tagħna. Ekku. Sewwa. Mela, minn hawnhekk insellmulkom u nintaqgħu magħkom il-ġimgħa d-dieħla x'hekk. Ekku. Ekku. Il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin fis-sitta. Araw l-episodji l-oħra u dan ħassibuh ukoll taħt l-oħrajn fuq il-page tagħna ta' PM News Malta. Insellmulkom.